free Chevy on who's Kevia. Lebanese animal who's Kevia Babu. Asancha from home, made my Quacabaka, Quacanaria, Nelfi, Swing, Mamma, 1 year. Sancha from made mine. Quacamoy, young Sabia. Asancha from home, made my Quacabaka, Quacanaria, Nelfi, Swing, Mamma, 1 year. Sancha from made mine. Quacamoy. Young Sabia. Radio Papa, thank you. Let's talk for power and get for because of who Bronya did, making 20 stone and Yaman for a moment. I get me more than nothing. Ah, who quite Chiran could do a phone from Pasquato, while you want to tell you what I am most of the radio and some of the chat at 10 and it will be at you. That dirty politics na first no matter that and then you ever. I would say about it. Oh, much of that woman will say, oh, much more from no another you. And you crossing the baby. Nana, a crossing the baby. Now, as more can see and a present say, Uka in Branca say what brings Central Municipal Assembly. We are 2 days in chair or down quanta any duo. Now, so down quanta semi king, Mopak, Yabashabo. Radio Papa, thank you. Manson de kutuku for pepa. Ayrebi say ebi wa. Aya obrempon ko ne krachi emfienum ni. Ahini yesoso yemfa patapa akakabinsem anidi. Manson de kutuku for pepa. Ayrebi say ebi wa. Aya obrempon ko ne krachi emfienum ni. Ahini yesoso yemfa patapa akakabinsem anidi. Yeah, you are saying, you. Oda jadifu below. Omotenia and tenio. Soon bunny be time is woe. Soon suma was she gra. Aqua quashi or degra, a man who chiriwom. Boo. Missy as you saw na to a may quajoma is what me boom, sure man cassa. A may tinisu or buafu on the wine. Where minty be do, say chi yasina dani grady, eh, oda timu quana. Same way, dear minty, I say, India radinya me. The odanza maumo, the grady no call from the beer. Again. Eradi masaya Adajo Oh adajo adifo Ya ma me mo ka fra ante Eja na ahia no so What about ochimi da adwo foforo no e Facebook rubber back in kwa Asemi dika asem kese ene wa henkan FM seme minda bia no pa wo sole no pa na ope ba bia tie a obehu sa asem mo kan na ye no krede a eno ane ahenkan FM asemi dika show no reporters amofa shows no uns no kra pepepe omofa asem bia ye foforo sansa mo betena abo mo start sa programming asemi dikan wonti se bia ne o manya problem bia da because o hini o chiamio MCO president asa na wasem ba beto no ma ba behwe eye no kresa asemi dikan ampanso asemi dikan eye no kra piao asemi dikan chimamenti adwobo adwoa press station achi meton saka konkonte eno ane se metata so kalomo bibibia wa o munya me de mani abre meti abozege enu tin ma wo babi onfra abozege maame na wo misiedu mementa mikukwaziye ye betie program nyina asemi dikan ansanna mako asori amakwaso npo de menkwaziye no mikun de kwaziye obeti asana akwasole npo se me pamuni free ho asana akwasole asemi dikan omu nkata nioma so ni omu hu na omu kan asem idika omu nkata nioma so ni omu hu na omu kan asem idika omu nkata nioma so ni omu hu na omu kan yeni aso dwumadi a omu di wo ha omu bodawro de ama obia asem idika omu nkata nioma so ni omu hu na omu kan ti mesramo
muhia bibia momra ahenka FM akema boabo asɛm yi dika show so na masɛm no so ombesom no madi hudwuma edi amamo piao asɛm dika yenia so dwumadi a omudi wo ha omo bodawro edi ama obia asɛm yi dika omo nkata nioma so ne omo hu na omo ka ti mesramo muhia bibia momra ahenka FM akema boabo asɛm yi dika show so na masɛm no so ombesom no madi hudwuma edi amamo piao Sembi hamina me pesa meka Mimi tabia mitie kwaku enim kusibu adu Sembi ha na me pesa meka Kwame sembi ha na me pesa meka Semi indika Waya no beka Semi indika Wana no beka Adie idiyo Wana no beyo Adie idiyo Wana no beyo Mimi krum Efini yarwa ne kumi manfo no kra Mimi krum Ewiani asokania enyumre ne adum no Mimi krum Afibia isu yiri fa me manfo ahye we ni papa krum yarian kitten kwa ne kuyen ogana ye Mimi krum apemfo wo fom fisempani ho no kra Mimi krum ambulance one wa Mimi krum akoyia kum nipa se yarewa arewo Mimi krum so benye adwuma ya gise woni mobi wa ban Mimi krum keta se she proye ne kankan ye nipa nyina Mimi krum ya mamuni tunso kwa kupo na Mimi krum pasa ye wo nyame ache ye bibia bi wo hia Mimi krum ye dia se mi hia bia ya manyosem Mimi krum so she and it that's all no there is hope I say dika wana no beka I say dika wana no beka I say dio wana no beyo I say dio wana no beyo Gana maya ayami Gana maya ayo Gana Gana maya no Gana Mimi tabia mitie kwaku enim kusibu Enutimu mayesuye Eyami Gana Woso Gana Yeni na Gana Enutimu mayesuye Mimi tabia mitie kwaku enim kusibu Yeni na Gana Enutimu mayesuye yenia so dwumadi a omudi wo ha Tie ose ni aso dan asɛm yi dika omo nkata ya kata ni omo so ye hu ni aka muhia bibia momra bra asɛm yi dika na masɛm no so ombesom no madi hudwuma piao radio papa abozege edenie radio papa abozege thank you Adrian Keda so jewan Mimi tabia mitie kwaku enim kusibu adu Anapa no so aba pa minute aduasa num 7:35 adeshimama mema muni na chimama kwa babiam de ba ahenkan 93.3 FM so said the munim dada no me da no pa bia asem yedika yetna sifiti anapa no so kosi anapa no ndu ye kan potem asem de yehu ane ye kan achimudan El Shaddai PTA chairman owura ye boa osi asem dika wo mo kata no maso ye mu ana mo kan papa nso abobra pa ye hu no nka de yehu ane ye kan anope nkoma ebedini doso pa na ansena no ye nyuma ko biada roma ene aboafo biada roma na ne bibia toto na koma ma nei ye de asemi dika dwumadi no eba besom production crew no Branelson ebon mama me Kwame Asante aka Sir Charles odimi ko Facebook live ene YouTube ofri atwemta cross ne kwanye ne kwaye full pa Billyman a technician on duty
Mitram Amodian can call me a boy me. Dean de Kwaku and Nin Kusi Bodu. This is one of the hottest show. You tackle issues, we speak to issues. Internet papa and some dozen. And a 101 interviews in a dozen. And to pa let them try for 0594 841044 0594 841044. Text message and a WhatsApp. You can kind at the amount. Samsung Facebook Live and YouTube and so. You say them and you ever come member group and member group at chassis. I just said don't go fuck on one bobo ya pragia chumpi pi pragia hey abi me ba. Sani now cook run more or how papa. Hey! Yes, so Ben Kotobo and I say, I'm pa Saimua. And a paper call a chance. Oko a chance barracks on man. What a project to be able to supply the whole town. The whole town. J.A. Kufa Bresso and Mufraze Samoye. J.A. Kufa Ben Wuyano and no. Project Naka. Na metwa mid video no betro no won se de tie obeta wonum sanso ana chance government health center omo problems papa ana paying some kitinkiti ahia potem wono mo ana ukọ sa bia ekro na ye wo abuanu electoral area assemblyman nyoma oye no ye mo muskanso enwanwa entansi and a pay any assemblyman bedding come 101 opunyina transe dada ye be call Achimasa district Achim adubia say omo clinic omusia contractor jatu on mu free side more than 7 years no nyame adom anenam so manes for yadwumo anvie social amenities nanan ma transe fa adwe no obeti push ene nyame adom contractor ba side ama sa clinic abanja to on no one more sign ebeto aso ye be come aso ne penfo di hu komo Dream Central Municipal Assembly Achima boabu kwa afia we aban we wo ho anope ni Achima boabu kronti hene ebedin sa wo so 101 ye be come asenema so across the district na wo twetwa mu ne pepepe ene ye kan Achima ohiafo ene Achima nsuafo New Town wo mu nsu a type for ma wo sanom nsu a type for onum na akonom den eno no sanom ami ani assemblyman kasama assemblyman shehombo nyame adom wadi no bohye so pipe no dia se no akwakoye ama mu bunsu fita wom si test wom pa oido si more time for me and pe ani assemblyman bedi nkomo 101 entimi nchakra me be free me nkomo twetwe na se ka ya kanina ka kwa me gana kanina yango radio papa semidika wana no beka asemidika chima menti ajobo ajuwa yate mimi tabia mitie kwa kusiwe wana no beyo me shame nkomo twetwe na se me co studio 2 na mene empenfo atena se akwakodi nkomo empenfo edi kama mmo makwaba mamma Honorable Joseph Ewua ona wosu ni kinem ni aden Kwasi Bedu okay anope mo wache ya nua empombo ko de yeso adom wow o nickname bu ono mo but me nickname de bebre sa ana bo na me but yo ba ko ye ye ona o ni casa na se den but yo transport really transport okay tu only transport station ana Eskuma magazine ntu ndu djuma mpotem yakura ba bia okay ana ba ko nso ye den ba ko so ye asam man oyikwan asam me oyikwan oni kinem no ba ko so da ma me no ei ana mo de ma wancha ya na no de lanse na mo de ma asam me oyikwan ba cho ei wow ade oyikwan ana ba cho na se ba yikwan bi wo me peso aso on peso aso wow du bottom ska ba cho di bottom ska na man for so bo ami amanso so bo a me peso aso for so bo ami wo electoral area na eden abuonu electoral area ai wo yinfa ewo eye achiase GNTC this side
Oh, okay. This side near the end. Say, oh, call a chance for down quite chance of being common and infant. Ebunkum. Ufri or down a quite chance at Ebunkum. Binkum, never be a hospital on one side. Oh, okay. Oh, okay. Down money, Abuano electoral area. Oh, okay. T, well, let's try no population by any. No, 5. 5. Are they a new site now? There have been a new site. But the Ocasa, who ye are quainting a Mibisano. Was not somewhere not area, no, not a week. I just ensure to and then assess a quantity brave. Yes, a planning system near poor. Poor. Okay. Antinama in so to Yaquine. Nes, oh, you got us now. You got us count. The science also a bridge count. Hey, Nina, wow, more. More. And leadership. Yes. Oh, I see. Now, Pacho Penicasian, so I can't patch with you. Christopher. Patroni honorable secretary now. Naze, what when a personal assistant, which you know at him. And the next honorable news you only ever for honorable beer. Na unya obedi die. Oh, and ye me person, but I made the money about him. Okay. But so passion one. As I remember, you know, a papa, ya honorable papa, ya senior literary at Chumadan, or can say so uni passion and dry. Cause ya maushe ti unya ready say udu hu nim de usika ni bibi beboa and try cry and cry ready ya no try mate ti honorable Christopher Owusu na no so wetin nka no pacho oni honorable assemblyman Joseph Ewua aka Ona aka honorable Yukwan na edi enam ya otunu atiem tabusu mo ne ani omba bedi nkoma no pay de enti ama assemblyman Honorable Joseph Ewua aka Ona aka Onabua assemblyman oyi akwan aba studio na no pay baba kasa ne say oso mo won semba akumienu bi efa wo ma yar sabia no eno so e woni electoral area meche a chance government health center enya no nku na okọ a chance barracks on ma the whole Ghana bia tete asrafo pa ma mani ye den a chance barracks on the jungle warfare e hono mo kwa then government J. Ekufo Abreso. Woman started some year water project. I bet me supply the whole Achansi community. I buy any free soon. Woman jibe a danya project almost sit down. A bomita. I lay pipes. Free jungle warfare on call the whole town. Nini na buying for buy no. Woman jai. I'm a nini na pro say tam. The young and yeka. Make sure video na washe. Eno honorable so be kan wasema no pay ena sanso ena se de okan no wayi ya kwan bi e wa bono electoral area ama bia na kan tumi fa no ka tumi fa e konkrofo fi eno so ye ba bibisa no kwan ofa so ye san ma we sanse intensi e wo Ghana na ya sanso ene na di nkomo afa okọ abono no na kwan bi efum kwan bi cause some small villages bi na nsuo kase bi don wona bo aye bridge atoso a me the bridge ne kire wa contractor bi wo Ghana sa adwuma papa we ntumi nye eno so ye ne bedi hu nkomoti onabo edikan ma membisa o yanhwe akonya wa yiyi e wo abono electoral area kwan be so na fa ya utumi eboabo sika no e de wo de ka ho ele sa rose no wo abono electoral area ena uka bibi fa wansa na wo ba be assemblyman ana macho ai okay ye fin kuma join us o de dedika no be damase e ma batiefo nyina na mi show bia na mi so amame emrepa anase obam ho ban na depa achimi dedika me ase dabe ma eye yankopon macho ene se dedika no na me woni ani so ade hu bi se me bitimi ya assemblyman ya meboa me peso aso ene kure tama me basati abaye ngasiekuno mene amafo kasai ene to masum ene tama me ko asamre ma moto aba ma me bosha me ko ya me kan nyina no masade se mitimi sa bosha no bitimi ya dai ediso na oba na onim se ye ntuamka o pacha mi nim se ntuaka abatena open wo onom se obeye adwuma no pacha okay ntina wa ye krado so do sika ne bibia onim die ahoɔden na be hye adwuma na obeye ne mu pacha enti first time ni na fifth time first time ni empuni pacha na se woni so ade hu no so yes
Ufra Assemblyman okoyin. O me ka komani. Na me ma no ka komani. Okay. Enti yanhwe kwan no. Said na wo ka no. Ti wo hye wo bo a ba ye Assemblyman no. Ene efrase sen ya utumi ye man bam. Atama me start to be Assemblyman. Bo sha me show ma o na to ba ma me. Na say me so bo sha no. Ese bitimi de ye adwuma. Okay. Te di kan no me ne eye omo ye kwan no a chance to. Ordinary to a chance no. Me ne sa foreman kasai. Okay. Say pe ombroza no aye adwuma bi a wo impeso aso. Omo so ma ye kwan. De du na say atus kasam. Enti omo ba site so ma ye adwuma no. Na idi kan me ne me nkofo a me panifo a omo wo eye me peso aso no. Ba ko from Brakujo. Ukuta tipa truck. Ene ofa ba ko so ye friend no. O trade driver. Also ka ho na edi se adwuma no. Okay. Je ka bo no ma dwen se metimi atua 1000. Me bo 1000. Enti omo peso aso no eye ba so no omo so mo akatra. Empara edi si yo. The doctor Sunday be one am say Canaba. Brakuju from say Canaba. That time krana mo asro dem. Nti mi jaya asro dem no ko. Me ko na krana kahinaba. Nti first start no audi kan no so beje 7 Ghana. Obeba 70 million. 7,000 Ghana cedis. 7,000. Odibe yobe creative rules. E wo abone electoral area no. Oh, okay. Okay, you to man start here. Or starting now you know upon but what we are nyina. It come man 25. 2,500. 2,500. Yes, akabebre. Akabebre. The next day no buy no na ya started the J if you phobia you say if you phobia zuntua 50 Ghana. They started the J ya the second time no buy no. Nya kakra. Okay. And I say the man the third time no buy no. Na the man no to tom papa. Enti me asam say eyi 50 Ghana. Aside the source 5 million. 500 cedis. 500 cedis. Okay. That is also. And now sign call it. Zamre no for why not just say or the adwuma be siwa but the next day no oba sign aba boa. The next day no o sign by into oba no be ye nyina wie no na nyama ya dom. Na man the bro no so no individual na ye no mu ekasa no no be atuatua nsika ni bi ama eti kan ye the clean aye ka no. Na ede oman forecast oman fo no 50 Ghana na mo fa mo creative rules no. Woman ibi antwetwe omo ho mo na age tumutua because ye nipa mo adwuma se de tie. Menua se ne o ka ye no kure se wa se wo bakra wa wo no kura no. Onu ya de a e wo se de sitie. Ebi twa bi antua. Eji wa de se no e fa ni nyina bi wo so bi wo ha na fi se wa so hwe na bi wo wa city kura beto bia na akridro no ni bi. Ndi ko dance aka na onye mi ma. Ti ba bi wo na ya forget ni atwa moko. Du bi wo so no bi 50 Ghana. Ni boto mo ye otimi tua na brosa. Na nyina pe ade ni ye. Enti eba sa ne ye hu se ya ye adwuma ne ye ya ye adwuma no ko anim pa ko wo ne wurusu ne de ne ye wurusu pa ye nti obi a ba fa sa bia ne da ma hu so mo ye covet bi ne nyoma keka ho eno se sika ya mo keka bom ye bi na mo de ye covet no me ba so ne kure ye madam ba ko onu wo ho pat akra no enti e bora ma no so ya adwuma papa ti mo ha no sen ne me 50 Ghana 5 million 500 cedis 500 cedis aya and I got cement and I may sound so he was a 500 cedis a car when I got iron loss and yeah the idea now in the idea you come over yes I covered now can covered now correct. Okay, I see Abusiani Honorable Joseph Fewua aka owner aka Honorable Yakwan ewo achim achiase abuonu electoral area assemblyman ena edin komono nti we assemblyman ne leadership oba be assemblyman niom akeka usiani ene ne ntutu odi gu akwam nsem okan o se oba obeye ena o che kwan ofa so awaye ena okọ ne electoral area bebia na kwan da wa critical kwan ama ise ka tumi fa o bebia na ka entumi nko nso to entumi nko no waye ama ka tumi ko enye papa na nso de aye no nipa ebetumi de ahyan ukodidwo ebetumi de akompotem obetumi de awura ofie cavet bebia ombe so mo ye cavet no wo ma ye cavet ba kwa memahu no 1 minim so ma ye bia ka ho de ado no ti eno nsem ena ye di no ti ona bo ye firi ono ne yenko ye wo kwan so ana se ensam so ye yi ukọ sa villages na won new bridge ya waye ode entabo bobo ase no de bi ye concrete ne start bia ode enua so eto abiase no
Sa brono no ye fro no sen na villages ben so na wona chi no. Me pa cho ho de village bebre ho. Village bebre ho ni e man fo dodo na so e fa ho so kwafuom pa yi was e kwan ya tetemre no na me papa mo ne me wofam ni menua mo no e ho ana mo nam e kwafuom nti e kwan ya kwan dada nya fa e kwan nya kwan foforo e kwan dada na dakro me ho ana ye menua kuma e krin so one is honorable see all nyina so yo peso aso ndi be say obuaye edime ene be ye society dia ene ne nkwohwe adekro na obese obuaye no timini eye menua krin etu ho na amon ekwohwe in fact e no na be bi omfa dia wo kan wasema na dia to Facebook live ya na ti ubetumi ahwe glass ni wanu sei o show glass ni ubetumi wanu sei okay nti abusia se wo tie radio adwan live on Facebook search Ahenkan 93.3 FM and YouTube nso search Ahenkan 93.3 FM on sabe kan brabehwe de assemblyman small nabo be de oye e won peso aso be de ono ankasa de na hoden ni nimdie ne plans eye won peso aso and some so wa ya tuzo so no ochen contractor full contractor eden e kan woman di ma sheda ba be fa so ehwihwi yeti obonsam so emu odin eden e kan plans be na odi gu akwamu se na start sa e bridge ya wa ya tu enzo no so enye nsufia bi da bi enzo ne so ona bo start ne se na wie ni se me pacho enzo no e friend kwasiko e da cha se balas enzo ndi kwasiko bema pacho sana yebato edi yebato no okay enti wona me nua krin bobo mama ne me nutu anamo ne kohwe ni fa na bridge na mo fa so no na ehu onye risky wo bibi so si a empeso aso me ma bi say okay waka mate enti anamo bia me no obetu no so ye ne say wo so ma yi skakra e be say de ma say 1000 mo ye say 1000 mi da ho so okay waka mate enti e ma ye ba onokwafo be pay cement na euros e go gu site e so onokwafo ti obedi adanse e o adan ko kufa euros any cement onokwafo de wie no ye sa kofa carpenter mason steel bender ene no kwatena ase e don call site o ne no motena ase na ye kan e ka o mutimi adwuma mo ye ndo magi yan ti ye wie no sa de tie de ne aka wie dia na o start next day no o start be ye adwuma no the next day no o start ye adwuma no e ma yen the samro na in fact na kwa so ye dangerous was one share ye betimi asi ene na kura nso tuto ya ka bi betimi asi was ada say nsuo betimi afo obi ana so bi okofu baba na nsuo na yi na so san akọ ekura na sen so san akọ da enti na before ansa na obey sa bridge na challenge so mu famu bi ne say nsuo to a omutimi nkọ afom na dom so fa okọ afom pa ba chwan tina se bridge ne man na nsuo no mu no mo fa na before nsuo no mi so na kwa na fia bi da oketwa bi wo a ma ya asai enti bitimi si bi okura bi bitimi kura amri bi kura ba akukura to nsuo no mu okay no frefom ba to nsuo bridge asia no mo ye ne sen pacho go se sinsum tim asia no mo ye ne sen asia no is concrete by that time ne man nsuo no etwen kakra openisi kakra okay yes e be ye nsuo no de du ba bi kura ne nsuo na to de du ba bi kura ye adwuma no yakofa eye machine a obonsuo no ane kofa bai de egusu ebonsuo na nsuo no ban kura se ebu ye de nsuo so ya ban bu nsuo kura bai de du ba bi na say ye yo mo ye adwuma ko bitimi da fom ane de mo ban se de be ya bitimi aye adwuma no ted be nsuo ne mba mese no yes you know na no na ya lebe sama form ana say electoral area no manfo bi ati wono na wono mo ye say na ye amanfo bi ati area ho na say omom kofum ni bi so be boa ye meka ho ne yes adwuma no wow ye wi no na atini akoso be say 70,000 Ghana cedis bridge no I mean 1,000 Ghana cedis and 10,000 Ghana cedis 10,000 Ghana cedis 10,000 Ghana cedis yeah 100 million and out there bridge no assemblyman ebusia bra Facebook live na bra behwe bridge no aseni e concrete no ma shepa na wom de sisi nsuo no ma onu de emu odin ana make am sheda koso ana PTA chairman El Shaddai
owura ebo akan asemedika wɔn katakara nyoma so yomuhu ana wɔka ma hyɛda akɔ akɔfa so akɔ hwihwi mɛgye bonsam so emu ɔden na wohwɛ sɛdeɛ wɔn ayɛ bridge na na wohwɛ nneɛma bi a yɛ ɛkɔ so mmeae bi a wotumi sɛ yɛn mpanifo a wɔn didi di anim no ebi bɔ aboro pa sanka yɛ na mpanifo bi MCs DCs MPs directors ɛho executive for sanka ɔman no dɔ odi ɛmfa sɛ bia me mpɔtam ni ebia me mansini no ɛho dɔ wɔ me mu paa nti me yɛ bia sɛ miam sikao miam denyo me de beboa sanka yɛ ne sanka Ghana yɛbɛtumi akyekyerɛ man ama na yɛ fɛ nanso nipa yɛ mu ɔno ɔba bɛpretumi no waboka sɛ tam ɔbɛpretumi no akɔpɛ bosia ɔbɛpretumi no akɔ bank akɔgye sika ɔbɛpretumi no ɔde ne ti akɔhyɛ baabi ɔbɛpretumi no wahyɛ bank ɛseɛ meba mɛyɛ sɛyi ɛno nti ɔba na ɔbɛtena se na sika ne ba sɛ gye fakɔyɛ project a na afei ɔde tua ne ka na ɔman nso toɔ no mu ɛbrɛ. Oh my God. Me patcho join your live on Facebook sisi asɛ deɛ ɔmanfoɔ hwɛ no nyame nhyira mo nso betumi adjoin na do comment agu ɔno mo 0594841044 ne text message ɛne WhatsApp honorable nkɔmɔ yɛ di no ɔmanfoɔ ho adwiri wɔ mo ɛnti me ka nipa a ɛhwɛ Facebook sisi a ho bedwiri comment no so ba na ɛba esu papa na minim sɛ assembly members tin kudi ba wasaba ye mamu bi moko assembly meeting a de de be momo a eye certain allowance adentina yese mo so momo adwuma ne se de wo mpeso aso no electoral area no na wo de aba assembly na assembly no nso atu ana mo tadentina hu a ensem bisa no mfa nko assembly na wankasa no manfo no e plane eye hu adwuma adentia de ne kan Pacho, but there was a subscribe question. Assembly, no, visa new assembly, attention, 80 Bibia all the town. No, your assembly crown, I was a sitting crown, boy, it never one of the old train, like I said, Nina assembly by Yamawa. In fact, a very difficult. And then the person here saying, Bibia, we are saying, by Ampa. And there's a mission with him, what they born, my name, dear. And to me to us, our patch say, a chance district near Tinche. Ti wom sika sem ne nyoma bi ne tu ba bia ebeche ti unso mpese beche omanfo beche omunti ena ye ana wankasa wakoti wom na wo omanfo no agada na ma yesa ade no mo nyame nhira enti eno eya chiase abono electoral area nkomo ena ye di no me pacho mo hospital no mo clinic no mo ena ye di nko pepa interviews ni doso health center no na say more problems ben ya Pacho, a problem one say a hono, in fact, a hono ye ni was a Ibia, your father Brabia or Madudo. Into your mind that many PM a call or here a constitution come presiding member. Presiding member. Okay. You call here constitution come TIN say, it be a next month and this month, you be pay the before the door as you see hospital of mine. Now, why to your mocha? Pacho, and no dear Bansana, Ebia. In the chrono and I say, or mine, Bitia, a canama, or more. Nanatias, yes, sir. Patronatias, okay, into a major issue, and a hamopan. So, hospital, but no one more for say tam. A chain grantefu. Okay, yate. Honorable may we own common and a pay a war at Chance Barracks. Water project are buying day a for breast no more ye. I'll move that to on a diamosi. Ni na pro. Silly no boy ni na pro. Pipes mu le ko a chance communities ni na pro apapai sikam pempem mu di shem ni na asai I waste honorable sa project me ne cratch bako a otimpotem won mo start kren to kran ne na nitua Isaac Amoa me be friend am ne na di nkomo na mame mbusa we project no eden na waka fa on assembly o di tumpenfo nim well the can the obo ni amo ano etu ana amo e de beto ye kwa assembly no ono beto assembly nanim na this is ye say aka wate but the project bi omo ye project bi water project bi a omo e ba beye enti no na ye need say bi a DC mama Maria na say mtan be so na sa do be water project no otimi abeya mai. Okay I see nti
Say no cra sa so mu lay pipes community ni na. Ba show no cra. Na da Facebook live no nti ona bo betumi atwa kon na wahwe. Say no ana me boa. Okay. Na no mo say project no when and start is the mekan say JA Kufuor Breso and almost start is a project way. No mo jaton ma enua nya dan net omo ye te say bibia collapse apro sabre no mo start what's I tom so mbeye anomo nye but you already mean because free a chance ultra a chance hospital na say ultra chance hospital no ko nyina no we say paps no assessing or do join of okra na we say omo nua bi a tete haban tete a omo pray go so kra hye ebi ndama do don kra rubber na rubber do don nya na ne I see ti ana me pesa metene say o di to assembly na mom so mbeye ana be waste but I know they meet me enchire yes ona bon kan wasem assembly o ma kan wasem this year say omo be emo ye water project this year omo ye water project enti other say eno no be ya na say omo ye different one media eno they meet me enchire they twen say omo ye water project no be ba so e be say if you na ba e be hu if you so na ba so e be hu okay mama nkwa omaso na mene Isaac Amwa ote barracks wono mankasa ni fie wo hono honso na project yi wo kran to kran ne na nitia Isaac anope good morning odi atoso wantumi anyina so nti mensaka Isaac am ebe kwa omaso ne na kodi nkomo na nkomo twetwe bia fra hono ono so edi amayen ti me patcho join live on Facebook water project kese pa betumi a supply so the whole time a chance nye kroket oni pe wom doso ya jai ni na say bibia say apro atete apansam ejonabo issues say aboboso yi empotem wono won peso so problems wono mo at sede be na odi to manfo anim aside district assembly ni say the wodi nkanka say new assembly nti sikasem no ho de nkakra no ede na odi be to manfo ete achiase abonu electoral area obi asebseb nyame adom na nsema babi ene sankofo ne den na beto manim se de bia ohia mo a wo mbetumi aboa ma empotemo no mo atumpon se de wo hwe no se ne okwashe busa me ba jo de se edu ba bia nipa o ye dwuma pa no etu de wasam kura ko ba bia na no hu se dwuma pa na wo ye eti modin bia ho bia betumi o betumi aboa to all the time bia so na meni nipa bi di san so a bibi wa enkoyi a betumi che bi wa so a na ya trans na ya fa ya ho adwen se ne be ya bekoyi ama ye bro no se de be ya bekoyi ama ye bro no enti honorable me hwase metumi anya course free achiase na wo inkomo ya di obi bi kan on fan to so we achiase nko achiase district 0201944485 0201944485 and 0554820910 0554820910 achiase for mon friend ni nkomo ne assemblyman Honorable Joseph Ewua aka Ona aka Assemblyman Oyakwan ena Edin so hello good morning. Good morning. The patrol baby akasa free. Yeah, from Scotland. Okasa free. Okasa free. Visa nya chance kam ka to. Ye ne Assemblyman Edin so den na so wo kan sema obobosu yi. Oh, Assemblyman wayade pa. Oh, me ko fa ho. Ono wudi mi ono eke yanoka umuka bedio eno bi Assemblyman. Eno no de ate on be so we bon. Mo abe Judas wa yinama. Beduo aka Beduo. Oh okay. Eno na ye popra obi anim na oka awia ne dia. Aja ya no ma ye ben ya ne bi. Beduo okay yate. Entina se de ona bo kan na no kura pepepe on. Todo maza. Yate. Sika wura mi da se anopai. Hello good morning. Want me enna so a chance for nko. Hello good morning. Morning. Pacho di ni bia ka sa free ma me.
Akem Madam Hannah, Pacho, then also work and come on assembly made. Ojandro, and then net them. So say, what you sika from Quan, so they were can answer where ye. Yet, what you is on where ye are mine. So one my who say, yes, your tears can be now. Yen, Mamutia. Or did you be at Ghana? I was from Quan, so yen, I have fast corner. Just so, Mensa, be what you if you be on the name 30 cities, son, or the air bridge in Senor Quana. Okay, and Timebusa, just Romuya Omuniano, mammy. When Timiazo, Pacho and a crescent, honorable Nene, a personal assistant. And because as a Sabri Jayakawasima, according to some Ninchima de Mayano, Yanomano, Monabo Nanyano. Sa, okay. Apani, Didicano, Mitia, Motiafu, na. Now that's that so Ediama, honorable Bedu, Nere. Sinamishan be okay. If Senye, Obenian and Nukun, my empire questions in Guanamo. Na Yembras name Yano. Hello, good morning. Me patrodin baby akasa free coach. A chance that them our voice na them different, extraordinary, heterogeneous. Coach, opam nkonya, opam stuffing chest, wa chima chance kwa. Coach, I didn't answer work can it tell? There's a woman can do donut fans keke. Honorable Abano. No honorable can be or this is this is a new district. By take it to me, and you know the other. Only this canoe. It's one of the Australia make up. Every time it's up to the twin at the car. That's what the honorable Adi. They will occupy that district today, Anthony Amwa honorable. No honorable, and I'm the Sabi Yamamia, middle of police, Castle Bridge. There's a papa knows I want to see correct when I can create components or the specific of the source, whatever you know. This is why I can help DC and I can do one like what I have, you know. I have one of my number 4 food. It is our cat is this on the chair. Can this is one? Cannot take it from the show. It's not the Amutu. Hey, no, oh, so moody. I only want to assembly on Muyajuma. I didn't know so moody when you know what I'm saying. This is how many years? Now, so Upachama, IGF internal generated fund, no scam duo, Mamuya Jumane, the Omunia Free Assembly, no. Oh, I did be somebody internal so Mudinana. Yes, and you Ubisa now, Ubisano, oh, I couldn't saw the assembly or Kobisa, what one Makobisa pen. Oh, say, Oka, o Sabia Minti Biase, me at Timamnimitia to district in Mu. Ti Munch me pet, baby on bet me at him say, on Metro. I didn't know. I tried to know that you will put us the three was Coach Odanama 7. The work on the minute, okay. This is what makes me alcohol. Pauka, and you come out with Sanono. And you come out with Sanono, I know everybody over Casino. I hope I just. And Consortia, why? Near her said, I could see why. It's the work and one, Papa. Now, coach, what in Passana? Hospital, and the biggest are the end is the bar, power into the and that's the this is the very proper that is true. It's another Americano. Or insurance or so different one. Different one, there's no and never papa. I'll cook so different one. That is so that if you suffer the ones as so never. Nina say no mom dear na side tam a show Facebook live. Coach Adasi. Also bet me afraid so a chance for quantity ma
Owura Christopher Owusumpacho ya no mame. Yesi assemblyman bridge na wayen fefa ya show Facebook live no. All kan wa amgo so da. Se ogigi sika free omanfo ne nchen 30 Ghana cedis. Na so mame bia fra bem se ogigi sika. No kresa. Na de na mudisi. Ren kan mo se medika echia motiefo nyina na machia wona bo ne yere nso chia no na meda na se bebre nso nyankopon hira no. Okay. Intam se adwen pa ne efuto de mani kwan kuzu akomade se eduma de bo afoforo no. Emi hye no bebre. Obu na kokaka me okani. Me pese bia me yesi me nkwada school fees kwa ntia na yere nyasa. Okay. Ekwan no ye trans plan ye nipa nsia. Bridge na okay. Okay. Eye me Benti ana ai my back friends la ana JC. Okay. Ana ohwani. Ana nipa ko ka ho na mrefi no. Tia na planning ne do mpanifu anim. Okay. Tia frame meeting. Ni ne ko shia na yese ebe kwan tia se be 1250. Bacho boni tew mame. Aha, 1230. Omji tumba sika no ne enko. Nti edis kanu eni perfect kwan no so e kwan na enam so no be pese o tie se di nti abo ne ka se nkese o man ye no isie enipa wo eponuma efem isi nipa wo a enso na agikwan no afa aboso na o man no faso ekosie enipa nti isi on be fa bridge no na boaye no so faso so just faso ekoye exercise. Wow. Enye funfon kwan na faso so just no e faso forest no mi training to mo fam eko nti edis kanu ye neske kura nyina ye 10 million o kan ha 1000 Ghana cedis nti no ikusu kire no already na contact be between you okwan no so ana no so wie no wose wasenkofo no na dinti no o ma okwan compensation 11.8 which is 1180 o de koma former assemblyman a friend Matthew Owia ono dis kan koma no no si e de be ye kwan ti na munye kwan no no ba be hwese ya I hold the answer on my boy. Okay. Honorable na nye kwano. Scan so yen sanka. Fast. Intinu. Yinya na ko hu papa yi no. Ano si obe boy. Inti ene kasa no ko hwe nsu na ba na ho na ofre oda. Inti wana ka na buy no bi iron rocks no. Ana cement. Ana ma di yen kakra na nya no. Etu asem tutu a iron rocks no eka. Inti na ene kura se bi tua 30 Ghana no. Bi tua. Okay. Ba yen sika etua no ofa edoso sen dia modje no. Entumi nru ba bi nie. We so eduma no fa kora. Okay. Me fa last caller na. Yes kora na bi tua sika no. Sa. Ti still am de ba mbeji. Ai beji chese yedika. Aha. Yedika ene ma fibi. Bridge na fa ka da ho. Yedika wonu e ka sika you spending no abodi no. Mo de ka be yan sisi e. This e ka dog is about 35 million. 3,500. Eno no hwanya particular person na say mo de ka wa edika wa boss etri no iron side ba no ye mat gunsu na ayi no pillars na se e ko free iron rocks no ye tua na biaka machine fo sika no ye tua e biaka carpenter operator be twa aduane de ye tua e biaka ni nyina ne ho kire papa yi na oyi sika no o de mayen te ko de se sika ya spend sia no ye 10,000 Ghana expenses here. Akusim. That's a project in now kabu my be 13,200 plus. Yeah. Intinu o mine no so mayen 1,000 Ghana. O mine ankasa. Sa bridge o mine support 2,000 Ghana. Oh, okay. O mine support you. Intinu na bo anti dia kan nyina no de. Ye akra nya na se honorable no o kaso obetu say so wa ye say o spend about 50 plus. Okay. Nto kase waye kwan otu kase waye. Wow. Yinya because obo anu kwa obedina obefre obebuku na degree no ma wotua. Enti e kana mode no moda ye hamu. Masa mi mfekurum. Asampa na mketro lady na ekodina rose ndie. Enti say me so no me ho achim kakra se me sa kwotena kwan so. Na yenye sika no bi na nka ede kotutua. Enti den na aka che amamefo mu fa ekwan so cause munye na mu fa nsom chakachaka amim betumi amimu. Emo betumi akaw na ma bridge kama se 30 Ghana mu ndia e den na aka che omu. Masa de be ka che se omu mode na omu wayen. So bia ba bia kodu no. E ka no. Ye na edie na some meta yechi. Enti be na pressure e dam so kwan so. Enti omu mom na me nkosa aka no. Infiro was ye nyina na ye kwan a ana 2 emze because ke be kodi former assembly man ho. Enti no ye koda no we so ska no mpese otua. Enti no kopie disi anim. Na this is friend
This is friend no. I can't say first week in February. Okay. I know share say this can be brain September. Okay. Friend say me no this can be back. Okay. A friend ma me no esun the corner scan in mind. The train a friend say I found the mu friend say 500 cedis. 500 Ghana Kijawo. Assembly when is kind of so soon into minister because I can't do any. I can't hear all the best. 680. So 1,180. Okay. No, the 500 daba. Or the akoto. Okay. And in the back say best say 24 shares on budgets can do me because I can go see and I quite can see a day in my so yebre. Yes, yebre. Hello, good morning. Want to mention hello, good morning. Honestly, want to mention so honorable ye jam kwan na de mo kom twetwe na si. E den e na wo ka twato. The meka atwa to say me da obi bia se obi bi otie me bia be na se ene kasapa amo ka akire me anase ne futupa obi de mame ekuru ne mo ne obi amode ba ode mame ne futu ode mame obi bia se no obi bi otie me bia be na se nyame nshira obia Mr. Christopher Osumpa chonso de na wo ka twato kra Nyanko say da ma na wo say nyame entunu kwanem na nim die ode adwuma no me mo wan nso de hu bia so person me manem rem ma no okay say waboa oman no independent na ba ya on be yes ade no me fa kwanya nso tie achia metiefu nyina me ne ba drofa ma oni abeti ma mechia mu nyina mu na wachi ase na mechia chase Romakal father Reverend Father Robert Amwasaki nyame nhyɛ no bebree mechia no pay won so nyuma pa obɔ no wachi ase okay ne mpatem na bibia ase pacho e kan ma ho adwendwen ha wo bebree wai se betumi de ha fofra bro yeda ase so the peace need development. We need development. Sure for it youth. Yane Achim Achansi Abuanu Electoral Area Assemblyman Honorable Joseph Bedua aka Ona aka Assemblyman Oyakwan ene din sa so 101 studio one nana Monsini ana ne obi a meka se ne personal assistant Mr. Owusu Christopher ana edin hyemu sisi yo cause ne ba na eba munya butemi bie official phone lines ni tuma na ma friend de mo ka bia no de ateso Simbi hamina me pesa meka ka wasa kaninya ne Simbi hamina me pesa meka ka Simbi ha na me pesa meka ka kwa me asempayetia obanyansafu obuni bena wonka na sam tiema futu sami kakrai haha Amaya yemana Emmanuel Fando osime show life go mo amwanda kafra fantastic work keep it up amwahinwa asari enso ehwetie life enkan osi ochecha menem dafo na no pay Blessed Son osi 2 p.m. Mampon Ashanti. No president in the Fourth Republic of this country has received the kind of support President Nana Addo Dankwa Yanga Nana Addo Emmanuel Fando osi NPP never again catch. Richard Ofori osi God bless you kwaku. Ledaso. Pa ade. Zungodiga. Amana ni. Fidel Hayford, I say good morning, super fantastic host. Happy Sabbath to you all. Oh, no. So the fitadi kwasi min team and a buy. No. A jabata, a free, a jabata adenta. I say the teachers union leaders should stand firm. They shouldn't give up. That's on no cast strike no say. So pretty pabi Mama Ghana Ano pe mu me hwe ye Ghana mpinfo bi esuban mu me hwe Ghana
ye mpenfo bi ye suban mo be hwe ye si akoda no nsa wora oni mpenfo na tu nsa didie sebi pani wo mu hu akoda mu oni akoda tifie na so de he basen ogoggo na so basen na hune be mati abembam bi pani u kan sam we kira akoda probably wonso odi oni magituru fom ye tuato e wo man mu ani ye to ne ye bisia de koye water supply big water project oda bra Facebook live he said be betumi supply the whole Achansi community Achansi nye kroketwa nipa gum minim population no timi confirm mo nipa gum enye nipa ketwa say then government JA ku force oye water project I betumi supply the whole community ama bay atamsika alle pipes wo ma tuamna fiti Achansi barracks jungle warfare no mo wo ma tua fa krom potembe bia ato pipes alle pipes kran to kran Achansi communities wo ma si dan ambe generator be operator free no mo nini na maye wo mai nini na akase gomde pumping machine baba besi so na wo makeka bibia sia ni na pipe no ana water project na free ase di djuma je kufu aban free so no aka ani eja ton fiti sabre na besi nani na pro bra Facebook live na be he said ye tie be de do usika na ye bra be said ye de woto no eye e wa chance jango bra o de bra Nina sayo sikam pimpim sikatutu dia tam de shasa project we mu no I waste nini na pro atiti apansam pipes mu le fiti jungle warfare soja fo no mu eko Achansi community no mu nina apro sikana she mami sikana show yabo kagu sa water project said you mu yam aye ayi wayi light connections ato that dia fa kama tese apro fumfram na yes eye eso man fa somia sikana shi dango warfare oti nyame shai da tisanka ya tua so nyoma nyame dia dum ye na Gana ka Dubai fo betu kwa ba Ghana abehwa ha ka ayi Germany fo be ba Ghana abehwa ha because nyame shai dada nyame wa shai dada ye wonua ye wanhwea udua banche beba bode beba bese ebeba ade bia keke duro den na obedua Ghana asase so ema ebeba ye wo oil enwema nyame dia dum ye no nyame ambo ya bro na so aka mo aka Safanya meu na wa mama ye mama Mimi ndabia mitie kwaku endim kusigwa My name is Adre Danswe Siedu. I attend school at Akim State Preparatory School. I always listen to Asemi Dika on Ahinkai 93.3 FM. What you assume? Hey.
Ladina ose edu me ndo go school na wan go school tie dan Edu me mlenda mi go school wan go school iti asemi dika Okay, me be free me nkomo twetwa toso mienu ase. Me ko asene man so across district mu. Me ko achim ohiafo ene achim nsuafo Newtown. Ene Salam electoral area. Ewo achim asubua. Ehun se godi won komo kakra. Ala sami members na ebi adwuma paao. Last week, last 2 weeks yane asene electoral area. Assemblyman Honorable Papaya Kasai. Pempen was in the pempen. Sama po di obi openi kuro bia bechi no. But okana kuro no. Nyame adom wo comments ni bia mu a ye obi ho. Ba akusu na yi ni ti sia wa chance wa ba no. Ebi zo yi ni ti e wa sinema so across the district. Na wotwe atwa mu ye ko achim nsuafo ni Newtown na ensuo monom no obiafom. Etafom wo sana onum a awurade gogomi bu mu na so onum ne guna. Gogomi bu mu na onum ne guna. Apotobi brewani. Honorable, your assemblyman Honorable Andrews Do aka Sedo. Yanene kase na oye se o dabi wahu. Na nye se watuna dwum na mmom ya wontoto ye. Ama ohyebo. Boshe no mpondu ye kɔ no waye pipe no. Dia se no waye ama omo. Anope ni openika sei eba bedi nkomo watena se. Enti asene man so across titu ni asubua efo. Honorable Sedo watena se. Timusumo masom fam no. Said them me a chance de no. Me be phone lines atum. Mami man penifo akwa abaman wo mo achi. Honorable Andrews Do aka Sedo akra. Margin. Ya nua me nia bema. Empombo ko de. Me ho den sense bo afi ne wapie afri. Na de be yire. Gaza pole fo mienu. Ebe yire say you. Ebe ye pumpram. Across the moaje. Yeja. What you den? Me ya ne campaign manager. Me say o ye de oba na bema. Me ye bema. Me bema. So him ya me bema. O ye bema. Me bema. Ho fa so oba no. O ye ne campaign manager. Mpacha. Ba we yasa wa yehwemu ni. Adenti na se ni ho fe. Na me tu me. Dabi se ni pebu ma huna. O yasa na se o. Dabi ene kwa me atade ye fe pa na me se ni na o. Dabi nya atade me kan ni pedua no. Na ni pedua ni ma ye fresh amisi na o ka say di adere se me ho ata. Dabi o. Ho fe wo ye bema but ho ye fe ene we nsu de no. Ni ho fe but o se o ba. So ba ya. Onu ni fiefo na se ma. Sa. Omo wo. So yo ni ma se o ba o. Oh dabi. Ni ya me nyama se bema pa. Sa. Bibia kekra. Sanity. Wa o ye ni campaign manager. When you sunya shanka ntu munya campaign manager. Dabi. Udin yadan. As a campaign no. As a campaign. Yes. Ten one on one for the from. Do nam on nam ayi esubu atawa. Campaign manager ampe. Ana mo vloza. Sanity. Ana feel so say the member subuafo hu me more e kokwa Sedu Herbal Center. So be kan ya. Me papa na kwasha. Okay. I see. Mona madu no bi bubo bi bema bubo bia. Na oni obi ko hia ompema. Utimi pra nipa no a obeti asimi mu. Mo a. Madu ni adwuma. We bema na. Ko Sedu Herbal Center prayer camp. Sanity, on person obi tu akoma, on person obi ya akoma. Okay. Na se obi ko Sedu Herbal Center. Odu di ni adan? Ampe den. Isaac Ampe. Mpacha. Okay. Ti Honorable Andrews Do aka Sedo on the campaign manager Ampe Isaac ena yene omoba bedi nkomo yi honorable enche bia okọ asubu ampotem ba bia titiku ne Salam electoral area na bia ibu onu ma kwan ho den be mi se na nsen so mo ye reshaping bi sa ne mo ne friva medical adawtwe di amponkwa me ase se wa bie kwan amaye na ye na da so tenkwam na medenchi ama eye asubu aman eye odikro ne eye busu ampanifo ni na medenchi ama me papa adotai se me mifira chema boabo he ya because school presby he ya me papa na adotai otiase me papa tiase be ma ayi kukurudufo ba ko pe papa ye di
cause ye kan potem brono agi din ba ko pan adotay me papa me ne second born half for the obi afre me only second born me ne second born me bobo say me na me je me bobo wo krom agi abaso body bebre dabi obi ani me o ka say do na be yom sena kakra tedin ben ba o ka say Andrews ana yoko gali ana tatila keke edin ne doson yoko gali me bobo no obi mo bobo na odi ankan team no ya ba ka be 5 minutes no na ma be bo me bo na ma se go na ma fo esoro ho me biem okodi yoko gali me kodi yoko gali sa me sa kwa abo ali na ma enhwe wabusua mu nsem kakra adotay ne ma ya he ye 5 me ne second born penini de Victor ono ye fe ne Vivi na me ne second born ba ko de ye de odi machi ne de Agbeko de otoso no de Adokoi ansana oba na ba Adole ti ma he na me ma he dabi ma no o ye ba ko pe oba ba ko pe na ye 4 enti me papa emba ne de ye 4 ye ne ni bobo de no odi machi no so dago pa kotokofo ba obi anti ma se no dabi oh the American say to da so football yenim say jansan sika ni wonti yantimi ampushi yan na opa no ye den juma me papa ono na ye fita weather no I don't need first person be establish what to tell yes ya tena kromu more than 40 years abu kromu yes babangalo ne de ye koto edan be tupe ya ken na ye ai ne se ho ye wura tu tu wo ho ye ni moti anam na tete wona ase se enje no moy moti an ayi pastor Pewa da Roma wa pa mum na go radio papa aboze thank you Pastor Pew Pastor Pew ni zo wen Pastor Pew de o kan o tiefuo na ni na me mfiri potem yanti no antu kapa obi oni ni bia be hu no adotay ho na asori ba ko ho a eye ICC Inspirational Charismatic Church ba papa no da no ye fa no Pastor Pew obi adi wo krodua mu ha wonim no achim da ha wonim no papa de deliverance ko no de bai ada ona de ban potem ya me na me kacho e se do kansem na da ya sem no deliverance de tete da bi tete no na Pentecostal de ye charismatic no na ebi ni ho na obi aye ye wa ye da and presbyterian oh yo no careful ejunya me wa yeah offering time no matter eno ana no ye na Pastor Pew ni de se no anke yentimi ko school abu eleho sa top what they say na moti afo gugu on ya de I was the companion of a sea and me na me ko school intem tina hu niama brapa omo me ni omusi su a na se benyame fo mu kransie yi memu abe 3 ye kwasi afro men kai na busuafo ya ho na ye kofi bibi mi refi na ye miensa ye na ne ye ko chapa ye Jimmy Rough mutumi yi mpasre mankofo sre papa oh wow I see enti michi obi bia michi abangalofo na michi eye ami ene eye ya michi obi bia sadia wudi kan bi sa me no se me mpeso aso no asubua no asubua fo wo dosin kro bia one of the best town otie se me mfiri ho na se nya wono nkwa na enye asubua nkwa no atena nkotena ba bi nso dabi matena ba bi bebre but asubua fo ye nkofo be matena hoda amantia mikro amantia oho na meti se me hu picture bi kra won se me catch say picture me no na try enti asubuafo ye nkofo bi a me poma sem papa because me free kromo na omanyo odo pa na omatimi ato aba ma me enti me yese no ana se de mesi abo akuru de yese se metumi fa kwan bi so na metumi bo akuru ni ye enti omoto aba no ya me adom me wini so me ntutu na first time ni ana second time first time me tena so sa me tena so sa che se bia odi anka ka se me mra ai Peace FM. Oye de uze wo betra so sa. Se unyuma pa ene bedi wachi. Anti unyuma wo ye no wo gidie se. Yeah, on se me dikante assembly ba ko no wo ya chi ase me hu se wo ye wonderful work or ye juma pa. But oba me de no so adwuma no on so no ne de ne ye impuntu dwuma nkwa but me de me education so asa ka ho. Yes. The education can we kra ebia by next week. Ye de abofra bi ko South Africa. Okosia de me sama ko aba me ko me ntuma fa hwe but we dey on do the ba me say me ko fa baga na ba me na minister ntuma anya ba de papa bi oh ko visit kaka na say ko senka just a visit yeah ana akoda die ye beba so
but yɛnhwɛ reshape na kwan sɛ ɔmo yɛ wɔ Subuan Potem baabi no ya de di kan yɛtimi ayɛ ɛyɛ alata Peace Town o kwa obonsi yɛtwa road no ɛwɔ yɛ Zion School yɛayɛ no kama yɛtwa bi so firi ɛyɛ Bangalo aba bɛto alata no mu wɔn sɛ ɔhɔ no ɔma ntimi anyɛ ɔmo sɛde ɔmo si yɛ na ɔmo ama ɛkwan yɛ dededa kuro nim nti yɛba yɛ no na yɛnya baabi a mfa ayi nti yɛtimi ayɛ ama me de wɔn sɛ me de video sɛ ne ho yɛayɛ no kama na nyame nko na me yɛ nyame nko yɛ ne Peace Town fo ne alata fo no ana yɛ kambom ne yɛ gigi ska ba yɛ gigi ska ne na nso na assembly ma me so me de kakra ka ho me de na me de ka ho ne mu odu na de no amba assembly na ma ne wɔn sɛ assembly no sɛ de ɛyɛ assembly ma ba ko ne ka yɛ no assembly no asɛ almost see a creating new ninty because of that honestly say me wouldn't see a creating new and say order into almost see order for money into yen no yen said there is kakesi sa into oka and kasasa assembly of a what a year a niema trata no money does there bulldozer and money san money better be a jukwano baby no say be a bit two ball and two ball and san money say be no one so want to mean now your co school no say me teacher ni if be improvisation tell me so me improvise and me name man for no tenase Peace Town for no near alata for no tenase and na ye kabo mu say okay and na sa dia obi antua kakra na ye fan kabo mu ye kabo mu no na contractor na o ye kwan na obefa so no wo say kwan na efe Eko insuofo ni ohia fo FS kwa bia MP no ya de papa no de omo ya de papa enti ye boy modiana ye ne kama ye wie ye no de san ko ba ni se ye say papa bi edan ho ayi ye san to blocks to cement and ya to ne kama eh na wo nkofo na mutu escan pa mutu ska hin na to no ya ntweska dia wa ho odin betimi bia te bi ma 10 cedi bi ma 20 cedis ana me ma 300 which is 3 million enu po nam de koto aponche na me de akoche obi ba me du na se de se de si yan na me se we wa nya o me 20 on tie se ye no fast onyame hu o dabi na se enya abato de anka onye o dabi se no so e ka ho me se ma nyama dwen se assemblyman na me kodi o me ko kira de but o mo hwe modern bo ani the way me bo akuro no me ko akuro ni unye kromani so atumi akoya assemblyman ano na se me ba ya na akrachi bi sia me no se wonye wofri kromo ana watimi ayi assemblyman ade na nyame ashira debi one of the best town what the whole country no we say obi abetimi abetana wo ya subua me mabo abubiem o se subua mo munni health center papa bi a health center no say ya painting kama muni police station in there say o man so muni park papa janu park bi and say ho de ade na mo ho ye na abo mo park papa bi say anka say obi anka say no more the best town no I'm telling you say the environmental factor no baby a wote a ho to a wotumi say wonya DJ wo sori a ma me nkyere wade bi wo abo a wo to banche ane boarding wo to eye body and body ba wo subo na to san yema na eye cheap teachers dey dey omo ba ho omo mpeso mbeba but on ba pe no amaka teachers we on me calculate eye ko almost 400 teachers nko government teachers and private count government teachers and private teachers and schools I know schools in there 3 government no yes and a private dey enso an private no ye 1 afena me be si media na ka ho obesi school na me nsi se nyame mo ahoden amen eti wo hwe modern bo a me nkofo na somase a yisisi a ye bridge kama pa so enye bridge ketwa awanyfa eno na wo be hwe ya wo be ya interview no ye wo convert ni ayi kama wo ho ana me na oton nam ne omomo janka na boss bo no mo be ye na kama nti eno no sada me say mo bo say ehiafo ni Sofia nsuo no ye koye na ade chia ade anchimpo nti ayi kwame asante mpacho ma yenhwe ehiafofo nsuo no maye na wabu na eba no ma yenhwe no efe papa so mo hwe so ye be chebe di be 1000 years kra esedo ye asemi bu on mo kan na mafunu kura huru 1000 years pipe yeah endu adenti na endu we ya no mechanize ayo enye dia omo ye no on say machine o de battery kasema afidi o start ya afidi mesum afidi bibia betumi asi 1000 years di ye papa bi wa ha say ya no one mu boss na na mo no na tete do wa say ya me refi ni din papa bi o te ofanan ono ka say mi chem na me bobo o ka chem say uyi ni yi a wani bete what I say na say doubtim
me do up no ye akwani me hu ache na me say ai wo ye ni ya ti pipe na wakwakoya mo no last week nkomo edi ye ensu na mo no tie form ena oye se obakoya mpampa brode man krandu ohiafo nsu no akoya masisi ensu na tie form a mo hwe ya eni apoto bibre tatantan ase petro no wakoya di ase no ama eba to ma ye renovations bi kra wo ho sika mo de ye sa pipe yi hwan sika aban sika aban ne aban ben current aban ya osisi ya aban kra bata de yen me shada MP efri MP afana o da bi we de aban na nkasa na enye MP na enye DC we de district ska aban ne de aba enti project na PM no na eda no enti ye Eric Ofori da bi e friend Enoch do na friend oga ono no ya assemblyman ema asene I think say omombro no so minimum bro no so ye omoye 2 bako asen Ewisa East da bi omoye 3 mo you were Michael, you were Abutrika and then Enoch. Oh, okay. Me PM papa PM. And also kro enja wo se mu chimu kosa so. Yeah, on say me electoral area ne so. Wo hwe me de na asubuwa no me de ne so. Esan say omu hu say me metima ya adwuma ni to mama me kese. Me de ne so. E den ne mo oye de unso mbo ka so betumi ya adwuma no. Ko so o me ya assemblyman da. Yeah, me ya assemblyman. Nti omo ye de unso betumi ya adwuma no ma. Me ya assemblyman da na me provide 800 books to students. Free school uniform ema nkola no. What you say nti no mu se de bia akoye ma na kwanya obetimi aye. En se wa woni ye na akoyi uka. O da bi me on say me bifra aboabo ni ye ne kakra wo yemu. Awon sa aboabo no enu ti na ye papa odi ankan unso wo ye adwuma no. Sa ne ma no wo yemu wo aboabo a ade bia wo pese wo ye bia no utimi ye ana nyabe kan ho. Enti mi san kodu asubo ande o na aye pinso enti ye boy homodin say ye be ye no na ye de aboa enti ne ma beberesi ye ni so aye pese ye de boa ye asubo aman o mu gidi say ye adwuma me buy makwa adwuma ko 79 yeah ma settle issues our real issues makwa 50 ni na ejina ho enti ni na ye credit o buy ya na wo ka say adwuma keto na ye no wona o obi ye bibi say obi ne ire ko assemblyman adwuma dancing MP. Oh yes, dancing MP because bibi e besi won patam obi a udidi kura na afre wo esese wo jai. Yeah, it's a good. Why say the time fie no? I feel so assemble so you have to go there. That's be assemblyman ho. Entina bibi ko wo bibi ko bibia is assemblyman first. Obi would the baby make us say enti adentina mo ya ye mamuska sa asem no wo bibi kan say bramu brei. E wo sa banim bibia. Ya be sere obi o ka bi ye no. On ka bi ma assemblyman fo. On ka bi ma assemblyman fo na assemblyman fo bre. Cause papa ya say oton ne car e dey project. And odi e car na odi obeka. Me ma to car na me dia ma obi do esan say wadi sika ne me petrol sika ne me ayi na me assemblyman tie say me ja beka. Untumi kan wasem. O e de koka. Bra ne fiefo so betumi ato abama. Na ta ba 20 here pound. One say my ambition is say one day met me about be Gina MP. Ama AMA. What your market on the wall? But over for the right channel. The right channel. A brainy dua. Beauty. May you meet and I saw more nini omo hwe dwumadi aye di na mutimi hu a police for wo na opa wo police ni bi number friend no dwuma me boma chese ye no mu na aye dwuma obia district assembly wo ko obisa sedo a esubu ama so ko na obisa sedo a obia me no abenante esubu ada on na man kwada nkitinkiti sedo eno nkwada o choma dia na ase hinfo bi obi o kwa me na de but every year bia me wo enyanka ayi am hwe o akola bia woni bibia no me boano. O started be how many years ni? Oh, I go be 5 years ni. Ye bia wo ye. Every year. O boa den na de boa musika na se duane. Me to ebu ankofo so boa me. I think say you were Kingdom Minded International omo US. Omo boa me pa. Recently ya na broni bi boa me ni kunu wo ya chimda ha ya. O se o hwe the way am ye na o pese o boa me. Obi yale kompo. You spend 10,000.
ya spend 10,000 aboa ma me no ma me na ye kama okọ SDA Ewa subua baako so ni tikase eboa no MP so boa ne bi ma ne ye ketwa yama na ye ketwa wo de wo adwuma ye bo no ye de health sector ni na entime de simani so no pa ne se ohiafo ne eye nsofia ade a mesre ne se obi o tie me bia betimi aboa me a me pese me ye small clinic ma wom kete bi ma wom na me ne health director important one mo eduro ni one mo and na make to say bia no mo bi yare obe rely on it debi etodo bi a some the message bi kire we bi ono obi yare a no afre na ese me yes smart nti na tama moto ni aban yade o eboa me keke dan ye ko on se dan ye ko na me petrol sign se skani me ho me petrol sign nya wa o trigger kana ma me anka me ka gwa mu eno de nyame hia o ya ade papa enti eno ni ade a me pese nyame boa yeah that is enyema ye pese ye de boa eye esubuaman ene na last one no so ne say me pese me ye bus stop ne ye bibia awie e wo school junction ayi esubua bus stop onso obi foka ogina ho saa e ka me say na no mu jeja ho saa unse nya fine ye bus stop kakra wo junction wo school junction ho kama my any saying baby obi betena twen car yes so ho no bia fa car dan me ba na pata ne bo esi ho yeah obi kura san tutu aburo anim yeah into the tutu aburo no me ye baby kama ama no ya relocated do no tutu ne buro kama na ya ye baby bia a utimi say oh nice since you ta obi betema enti de obi amesu nchi obatewa unim yeah me nye obi adenti ne nimre ye foka na ejina wiem yeah jina tintin wo ko da achemo da ayi hospital wa unse BCC won na omo de ani de sua tama na me papa mo na do te ho no unse ya ye bi kama wo ho no me hu assembly man no so wa ye touches bi wo ho no ma wa ye ne kama nti nyame hia no nti I want to do some nti e be ye nti obi o tie me bia no adwendwi mo o da bi ma ye me twa blocks na wie ana so onya ne dade yi bi da bi ye to ne block okay 3 course okay to ne 3 course na wo de dade asisi wo kama sare be ye nsuo ne emmomem na ense no wa to ho na task me ne kama market on the wall by the close of this year ABM po end 2 months you come and witness it wala whisker yeah we dey say the assembly e be catch yourself and papers ni ayi bi bra na and e bi okra ye mfiu on sometimes you don't have to go there bebre also we assemblyman you have to be creative me hu assemblyman ba ko no na ajinja me pa on say sa bridge na we ye na mo ka ho asem no you good enti ye guso ye modern pa wa yade medio da bon ka o so de ka kro nchem bi on se ba ko na me so me ka se me ye me nya wie kra na ma 7000 unya wie mpo me phone kra san yira phone no so kra yira obi amfa ye confirmation mo se ojai nyaja wu nti kotofo na bridge nti un se round covet ne ya fa 2 e 4 feet nti ho ne ya pese kreti road to se de be ya wonam wa obetimi akọ bibi crazy o ka betimi abefa wono bibi si wa subu asisi ya se esi wo mantema meka eja sese be 4 times eja sese 5 service for me from no mobile ba se yemfa he na me se mun fa ha yi mun twimu ayi ne tetentin fa nwuram enti so ne se de na eti omonom no ene current one ye wakwakoya momo a ese ya wakwakoya omonum no ene edi na to Facebook live enti me pa cho se utie radio ye ne Salam electoral area watch mesubua assemblyman honorable Andrews do ena Edin Sawso aka Sedo join a live on Facebook today search ahenkan 93.3 FM ewo YouTube nso sa na fa comment go no ebekenkan dia honorable asembia episode bisa no so betumi dia phone mo ana se 0594 841044 0594 841044 now do adwenche no afon me bebisa no na honorable akasa ya no ediama ti akra na okasa the American say jumadi a yepese yedi ni de yedi nti yesere nyame se onye ye mwa na adofo so emwa yen na yentimi nya jumaden ema aye asubuaman na emwa enti won se enya no nkon ye spiritual issues na so ka ho so se me say ye sofo enti we kra recently ya ebia on 13 14 15th me say ebia sori ano ewo eye asubua se achima asubua nka me say ya sori se be ya niam be konkan dia ma asubuaman enti omu free UK asofo ni free UK omu abebedu kra ya enti omu so omu be se me mo nkwakwa ho
Oma ba no mfiri UK ba no na me de ade we ato manim mu be bebie sa ade we wa ade aboa no no yeah unnim say de si lobby how man for say every support me how papa ye bra ba ko bi kra fa no Kwame oye Mr. Kisi MPP for first ayi Kisi former Eastern Regional Chairman yeah ne ba no Kingston yeah okay ne ba no ono so say me hane pa bitimi hane sa say akwo hadwen ono me ka say wa ba be ye Presby school wano no be renovate or ye ni na ma painting kama ya me nhira no na say de o kasa ne nyoma oboboso no na say assembly members ni bi wono ma onya be assemblyman na bibi amfa no ho bim nsa assemblyman post na de udu ba bi ne fro wono abo ahwe no abe ye de sa ba so lobby and ye bra ba ko nse clinic no ye fre no kwansa ye ma me ye afio ne ba ono no be renovate ayini na ma ye oboka I think 6,000 plus what's it yeah and ye bra ba ko so ye friend Evans ono so wa bebe two pipe e wo ho wa ye ne nice one school bi anya bi na se nyoma wasubu na individuals wa individuals one e den aban ya mamo aban AC ye Zion School KG e dia mom wosi ana wasi but ombo so na sa aka be ayinie 1 year 2 years nie ye mo so na bon kan wasem bisem nokura ni nyame anim nie unse obi dowa okuro no bia akwa obi dow kuro no so kwa ebi so enya ofan what you say enti wo mo no mo Zion School no mo sheda na menya fan sa omukura na campaign ti am enti wo ntimi mba emeka ncha assemblyman say enti project ne kura omo ye ne kura they don't want me to come to the project omo pese me ben project no say we ye school nye ebie nsu abeka say Zion for nkwane bebu ano what I'm saying you don't understand. I was teaching at Zion School what na me kira de enti I love Zion me pe Zion ma kira de 10 years ansa na ofiri akobe fufuro ana mo transfer me nkofo ye kana na se yanyimi firi krom okra na nyame ya adom na nanom ne ya de se da bi abramu e obo ne homodin adan we make us bo ma obi atie on say assemblyman ba ko ne kasa no on say ba bi frey no make comment bi yes o make comment no obi ono opposition what you say enti dia o ye bi anya ne fe enti sa yi ne dia be sere mpanifo DC tie mi a MP tie mi a kotodwegu form afa na mabaso ye be sere o mo so mayen Zion dan no oh ate common fund na ase den ne bra na no ade mesi project ya ma me ho aha ntu nim o mama me ho me ka also o pese me nya dabi ko assembly ko bi semen se o manfo na ma on ben project no ko assembly ko bi semen won say asem no o be ya na makoka se me ntimi ka se aka e wo se o kana metiase asem ye den edika enti me den meka yan kata no ma so dabi meka me enti na meka se school no mo bre na school no authority na wo ho no no instead of them to collaborate with me ne ye adwuma ne ye bisemu no they are fighting on their own omo ma assemblyman ntomoa na presse aban media project no ma wo mo enti ade no so nko omunim se assemblyman so nkan wa be ye den wo assemblyman no me nua wo de bisa no ya fa na mpe ono na metade ne ye labor work na adwuma anya no ono na mede ne ye pa te se ye tutu form ne sa ne ma no ono na ye ma ne di ani ono wo different side o okay ye wo two assemblymen but we wo different side but to be kan ye ho ne ye ni peace town ne alatafo na kabom ne ye ma adwuma what I say intika ye kabom de edi ye die ba kromo enti ye besere empanifo ewo Zion asofo na ewo mu na omo ne nkamom ne ye mpe ni sibre na de ekone de mani nse danje ho sa woni se danje ho sa mpacho busia ne Honorable Andrews Do aka Sedo Achimesubu assemblyman na edin sa osoi ubetumi adjoin feed no Facebook live and YouTube na do adwen kire gome kenkan de amount Sanso and WhatsApp and SMS 0594841044. Brakon Alexander say ha. Hey, Kwabna do say watching you live from Sweden. Sami Kwei and so tie also the fika swa we biem seku ha. Facebook live and no monitor show no. Ejina so papa. Me patro so between do adwen kire afa hono aba na yakenkan e di amount. Mamenko campaign manager de ma Honorable
Andrews do say do Christopher bia Isaac Ampe kafra Isaac Ampe nchene ensema wo honorable ken one 19 ni sena ne modern body on peso no so ensema okra baabi won ma wache ana o medase ne etiefo a sabra muti ahenkan me no honorable 90 no me fan say na nya madamfo ene nyina nya madamfo e dey in America say because oba subo an no teacher ni ana obekira de na teacher ni anka obedi u pa de enka ye den enka wo ha no auto books no de mankwala adoye de A1 enti e makromafo no asame mafo wo subo am ye 2 ye frɛ salam ne bebe your funeral ground enti e ma ehu se enepa ewo trache no enti me yen de wo other side but ono amma yen side obey side dia ene nka wan hwe se na denti na ofi side better na chi if say so yes do na so wo dia na nye oye be pa cha oye pa na de na on taw de na gina beto who said the 24 cases bi amu se do food your pan mo na mo so jam hwe nkwan mu no o ne ese ne e jade wo so say de o se number ku bi ni tina sa enti ama ehu se adepa ene mapa o ka so oya na so de ne nye amu nyina aye bai o de ne efe ne sen enokmanfo on ya assemblyman o onu so bodwuma pa na de na okoye campaign manager ma obi o oni we electoral area anamu na mu tiesuba mu na mu presuba mpuntuntia ye nyina unze se efa essay na efa ekoyi a unze enkoyi o sa other side na wo kan ho na oti mpacha won nyama be na ekoso one thing say enema okoso na adeba kunu say sisi esubu de say wangasi wa nye on for ho si wo se ne se do eye ne dia ebedin na ba kunu fa no nsi wo ya semo kuzi o be ya na ya no apo they were not passing say question na me oye juma ejuma ben e ho nso na wote won say ye bob chia unim ka me mbusa we but say won to anka me view but o na wote oye bibi said ye so say do kika nyoma bom friend crofo contributions ne sadian oya obehu ti bibi sa akoso bibi sa nso koso den na ekoso sa say ne say do ye yenso ye communal liberal said o kana mo de dodo ana mo de ye den do baby nkoya asame ade asame ma no enoko ya ade na ade ba kun say nam say do so sisi amekotra masifie ukotena wasifie ade un say papa yi one thing so be ka say bia me don dodo enye say me don one do food your pan ni piano ade ba ko me hu we na akaka na matwa adwen si wodie no so no na wodie na edua be na ofo onu so fo pa sa na hu piano akopia obi de one thing say me omunyina so ye nipa ba ko into onu so campaign manager obi fence on about den Enoch Manfo ona bo be obi an pe yesia ne campaign manager ne agudi onu so jana so sisi o ma biemu puha e wa su a obi ati o information centers ni na ti ye ne onabo Enoch so be ba studio da kun na di nkomo fa no so for by nneoma o ye the leadership power no den o de ye na di nkomo ba kumienu anu sei oyeduma okay I see said do ye ne di nkomo na si wo bibi kana the American say mesra dofo na oma beboa me na metimi akọ ehiafo ni nsofia na yetimi aye so clinic ni campaign no endo na say bon dawro kese pa ya momwa me na yenye yesidan kura ba kokura na ye ma nurse for na omo asubu no they are more than 6 so we can take 2 people to go there every day. Fantastic. So ye be intanu sanu be siasi infa ye be siasi eye udru sisi 2 times enti de be ne say ye be mo bia one chip compound small ones because we say from ohiafo to Sofia emuwa enti ye ba ko ha na ye ba ko anti every day bia no and I say week bia ye be next ni ba ko be kokotena week bia on tena ho you be obekọ na wa ba sisi de pen say dan be ye krado ye pese dan ye krado enti ye no enu wiane ahwe didi ono sa enti ye no na eye ade a edamani so pa say esese mitimi eboa eye adofo esese mitimi boa adofo mpacho say do ne ne di nkomo yi asubuafo mfre
0201944485 0201944485 and 0554 820910 0554 820910 mona motim potem tina me asamre ma bia kasa na ma bie phone lines no ama ne potem fo sam nso mo frɛ na enkomo ye di bibi on ma o kato so ana ba bia chia pese otene na waba bi question bi nso apeso bisa no no abisa honorable assemblyman said do one so betumi ayi wa no kama 0201 944485 0201 944485 and 0554 820910 0554 820910 obisi mi musa say okọ achim insuafo new town wo pipe no saa na be ho ya saa Minia, ya painting ne koje. Me di painting ne kokra me koprai. Ma ya painting ne koje obi o won so fian frɛ. Sisi ya painting ne kama. Oh, ma painting. Ya painting ne kama. Ya painting no kra say ya foforo nti ya fasin we. But same color. The same color. Okay, ni na ye government fund ni bia. Yes, enye me boto musika nti pia na ya. But me na me de petrol ni ade ni mfru ni ma 102. Wana e den akuprai. Say painting modu nti esisi moto ne so no. Ana me kono say kwan no na baby nye na nsu ato but pram eno ano no but ni na aka adwuma ne ho. Aka adwuma ne ho. Hello, good morning. Hello. Yeah, good morning. Morning. E pa chodi ni baby akasa free. Pato me subwa mo waso omre papa pato udin de sen honorable do extra dia na friend sister ku me no abenkwa mo school mo na say okay wa hu enti sister ku da na woka yedi nkumo obre da na so woka honorable dia oka na ya no kra wo ya papa wo ye adoye tituri e kuna fompo last year 2 years e kuna fo ne mo di ko chomo na me dem na be jigu e mu anwa na pani ade enti me o kasa na mitiam te me ni enti de o kan na ya no ko ntompo bia ni wo boa kuri pa oh okay oboa kuri pa yate maami oton abenkwa mo e wo Zion school won mo patam won mo timpa chon so wa subo betimi afre ne se do na di nkomo yi 0201 0201 944485 and 0554 820910 0554 820910 ti sedo na okasa ni America ne say me wura fimpo akunafo awo na every year me chaw made be mpeso asofo no wo ye every year ana wo san kato so say every year bia ba ana ba kokra me wura fi ma me ana ma wura fi hello good morning me pa chodi ni ba bia kasa free mama first lady me kasa free Achimoda yes subuafo na mfiri o ba do no machine wasempa me dey tia pa ho akan wasempa ba me dey mi hun na me nstra no no nya ni kase na on page ejuma oye no o ma ni ho ahode ni nyansa no fenya ma subuaman afemi ha ba ku fe na no ka happy ewe dana kana card no hasem Mr. Okotua na kama ye wan. Okay. So dia ira o se mi nkoko phobia oniska. Nti esre no munye o manya fufro wa ha ma ye dia ira no. Na oda electoral rabia na oti. Me wakote stop. Quarter stop. Okay. Okay, Mati. Na min stramo pa. O nsha won so. Pacho good morning. Good morning. Pacho din ba bia kasa free. Yes, I'm from Sacramento. I need my first water. Tina so so be kasu bu asem on. Wafa. Ajobu adu akunu. Ajobu adu akumia. Ofa pombo ko de. Boko, ya mo Yate. Passport na to agbo bi ma to kono. Hey. Ti passport o mo. Yate. Wafa yeti o. Anya che ta because when you perfect power was go video na mo hono. E ko mun tini. Na me na me say we ma to ba no. You share me no man 20 Ghana. We ko drink and ko ntina. Ada no je lempa. Nti ya bi share pa ren pa. Se do ne je won kwa on. Do okay.
Ofa mama mbisa so kai okay. Unse nkofo a me yom adoye ne dosu. Okay. Me misika ne so but me yan nkofo adoye bebre. De obedi kura na de ma. Nti me yere kura test me message nti de me wi am de message ne be kire wo. Adoye hene o. Me papa. Oso tale o de no ana. Me de America no o de opa makwan na ayi aboabofo mfre. Obehu se aboabofo. Okay, wa onim se do bia betumi afra ba. Okay, say Andrews dia, Andrews Wa onim Andrews. Wa onim ni bia afra bra ne yankasa. Hello, good morning. Hello, good morning. Fine morning. Me patro din ba bia kasa free. Oh, you tell me this Kakos. Ah, kasa free va. Achim so do na unim se do. Me paucho, mama kama sem papa ncho. Me sewa, se si anam ti so bi se ayi me ka de ye ne bi ayira. No so me bi ayira, nke paucho. Mon ka so man wai. Yati. So do kan so ne ko ye bi no. Me patro you. Hello, good morning. Good morning. Patro din ba bia kasa free. Oh, Kashi Dragline. That way back. Oh, Kashi Dragline. Papa, what for payment? Mo yeti o. The catch on is fair when you me pa or bomina could see amudin. You are not on a currency because Sabo Friday and Nippy are normally DH. Our Bobo President family to JHS. Or that go or Bobo Minian so the same thing until all called the Orion so. Because of both because our side use now you wow. On On council Kashi Dragline. Hello, good morning. Good morning. I don't have first one. Now kasa free for din. Oh. Unim Andrews. Black one. Okay. Me papa. Na no was close to you here. Oh yeah, why? O could just touch line. Obi what other phone on the concept media. The free color blame no the no the guy through jazz. And then you have buku. Ah, bona obundi. Nam ko attack. On Ghana. Onko ba ya under 17 ke the form na kasendi aba na so the baby. O mo bobi. The born be o mo born bo pa. Oh wow. But the mission no ko se edmanita Ati, ye dasi ke bra kon free aboabo. Hello, good morning. Morning. Me patro din ba bia kasa free mame. Auntie Fosti a kasa free inva. Asante atim no nem. Me patro a mentia mle. Mi kro mama mentia atim no nem. Me patro pe fie pe. Eh, ade se mo nya network ana. Awode ye kakra. Ana akọ so baby. Ba se de me wadan sa na mawo. Ano mabo. Ano mabo sokote. Sokote peni kakra. Mama le juma pa mo ye. Eso me pese me di ma de bi tumanim. Na mu di ho juma mai. Aw sa achimle na bridge na atum na. Ko ho de nse na ye ni na mo so aye ho. Yes. Omunya wie de dana. Wana obie ni ho. Sa. Obie ni je. Me da se o chem na so me da se ade ya me chini o. Omu frɛ ne se kudi asem bi achi aye nti obi. Bibi koso se ye se nya on be ka no mo nka o. Ibi okra obeka ye be ye wi no on frɛ nka. Hello, good morning. I am last caller for say do. Patro kasa frɛ. Me kasa plate modern na competition this about aka Hey, chia o ba papa. Na me so me kasa free kwa asante atuma menti FM kwa ni nkusi boardum aka miao aka kwa ni nyanza me de be sharp ah. Wa ma o na ask me there. Unim sedo. Oh, me pacho apuzi na minimum. Yeah, me share beautiful lines na tum no asan baby m why. Yes, boss. Mucha. Ti sedo. Okay, mami ne campaign manager nkasa Isaac Ampe. Isaac Ampe. Okay, I see. As message ne call say ban do na we a good footballer, message say ban adena o football no atwa twe baby. So okachero say ye ko hazakes na me ojas na
agbeko no de odi mi machi no yɛkɔɛ na amfa sikasɛm no ne yɛntimi ɛnyɛ yinti ɛntimi amfa ne aba but wokɔ technically ni na the whole Ghana me na me yɛ general captain ɛna me so me pɛ so me hɔ no obi anhyɛ me da ball no dabi school bi a me was Zion no obi antimi hyɛ me ba ele ɛnansi ana so mo hyehyɛ baako ba yɛ kɔ fa na ɛna nsofiafo yi yɛn MC so coaching skills papa MC Abrante na tamachi MC Abrante o wasubua ono so tamachi tukutukutukutuku ei enanu ye omo omo dam ya say me 50 Ghana me kope eyi 100 account na ti metua wie omo so omo tie o asubuafo so omo tie information centers ni na course na ba no dos yeah omo na omo ntwa mi bie phone lines ni tuma nkasa me ne peni ba ko nso ba bedi nkomotimi wia na afideo na no mafratum na se de osi ya do de na do ebe so anso akọ woni problem se no na me enti na maba no ba me fa kwanya so na me ntia eye asubuama wodi kro ne eye abusuan panifo ne eye opinion leaders ne committee fo ni assemblyman me ko assemblyman ene ya sofo ewu na nyankopon hyiram na anu ya aba bi ka abo no eye asubuaman me ginan me ne braki ene assemblyman ye ginan ye nya more than 4000 ene ye de man no ya enti asubuamana da bi ka abo no but then they need money urgently whereby abusuani niska enti yan assemblyman me colleague no ne eye braki ye son abofra na se ama ye confirmation center ama adoya asubuam enti amese me nko ba bia no asubu ede me matokraman na mato ne din asubu ede ti me follow asubu ede no ba asubu ede no ba asubu ede abo de me mbabiom asubu ede se me betna asubu na asubu anya da me nyode obana asubu anya oda asubu anya oda bia me peka baako e de achew free sebra besi uko okrum asubu ede MC Abrante etie kwasi trozo wo achimbata bi o se o chia sedo pa o ne Sunday school teacher o san kire enkoda de o Sunday say no na me ka cho say de atetia na me de abedi sofui what you say aha me na me di sofui wa achimda enye ayo achimda me wo krom so mobe ho na me ya sole wo de o yale abra me so yale inspirational charismatic church but me born sa obebre tikana ICC ebi wa abo ya adotewa pastor Peu bio ha yeah enti na o bon sem to fama me bo me sem to fa ne se me chi obi bia me da me nua ya se so be ja me na nkofo e pese mo ba no me nya lo fe o pese mo bo me chi dom no no mo ne me ba no me nya lo fe informa ho dom doso doso enti me chi obi bia obi o tan me bia me chia no obi o do me bia me chia no obi a on pema sem kra me chia no yankopon siro obi bia na onko obi bia ho na dasene yebeseshia Christopher Isaac Ampe onso obi bia obekatwa to obi obechia na nane yenko medase mefa kunya we so achia me papa odifu kwasha kokwese di oba center one ne yere na mafa usa kunya we so achia me wife Mercy ene nananom ene abusuafo mpanifo titru me papa osobo michia no ene osubuafo nya peace town obede ono nkrofo nyina obede ono nkrofo nyina michia mo pa makasa wie ba peace town ali ala tade menchia dia mekodi amewu eti kudo wie omo na bo meti dom obede ba ko pe ene eye bra boti obi bia wo bia bradu mintimi bubodin agude mu na yati obia ana information center na omo fa no live for home ma me no nyame hira no bra no ye fa no bra amache ana emudie agude mu ahimfie kofkaya mu na mechi obi bia nyankopon hira obi bia ono abusa do mebu marketem me ko mesubua ohode yene Honorable Andrews do aka Sedo Assemblyman ma esubua Salam Electoral Area ne kodi nkomo no tebusia onso obetumi adjoin obe prepare questions and assembly o kan bia na obetumi prepare na trafa 0594841044 na afi yedi nkomo no fefe nti ya ne Sedo ene di nsa wo so no ya kan sem bebre Radio papa apo zeke
Radio Papa, I'm full sick. Thank you. You've been here, you've been here, why not here? You've been here, you've been here, you've been here, why not here? What you assume? Abba, ha, 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 ha. Asemidika, Martinasi, Asemidika, Jago Conte, Asemidika, Menjavo, Asemidika, Mentuka, Oposini, Oshaha, Gaga to Gatami for Gracie, ye, Debia Melbody, Obayen, my papa. Hey, police in ya, I know about you for your becho. Ha ha, Asemidika, Martinasi, hey, Asemidika, Amentia, Asubwa, Abuabo. Ekwanfu abuabo abuabo toilet nye abuabo damono abuabo ha radio papa abo mama radio mana so wanchifo mo sheho mo kwano eti sense gatas no emerwani tihim ebei abrewa obiano pako tade natu odem keja contractor eja to ho wanchi muku senya minka mo ho ebei mu wombenivo na mo ze de mu zumfra wa moi edenie mo dem ho betoto amentia amentia ni benivo bia nanso yenya adom no every assembly ni MP chen na min shamo akamro nembridge no nembridge no ache mummeye this is radio for you 93.3 FM Asemidika the urban mama me Brand Nelson we are more rap for you make studio 2 and then one-on-one interviews in a dozen many penny kasia bako pa ewo krodia maba betemuko emfie mienu penny bako pa nya se empempen nya na dum ne humo branka aboabo meni ba bia nam krontin hene na adomako ekwakodinsa woso ni na efa chima boabo kwan a fiti baby a filling station wana betwam an fe nanim wo ebesi baby a taxi drivers ne da no mo na boabo station ano ekwan ya che o makati sod ye di nkan na di hunkomo na ye se obekọ MC nchen ba na onya no emo ye se ebribi edi nanim obekọ ne nchen ti yanko ye ne na be di nkoma bisan se anyem bi otu na mo ehun sem se na akwakodu aboabo town road ya kasa ho achepa akra na poti meka machi ejo pani na se dem empombo de oba de da roma na so e boko edi kamenda wase na yamo amo abribia enkan fem behia wa ebe penchire mu bia fru nche no se o da bi menka so fon so meba studio etu ache no wo no ye da sepan edi kan yankopon hira papa sana penso aso bredi aba studio anu mu sei na nche be ye bosome ne kakra ni na
aya baby o ya na yedi nkomo ana o ye say Aboabotan Rose no woni wo ho pa ne o kan ne pen kura say amazi opie kura na woni kura wu ti obetu anamon okọ MC nchen da pacho okọ ne nchen da sesi mprempren Aboabotan Road ehun sema ko sisen asem de be no yo papa nyedi kan me dawase ewo tembia mo frefre na o bisebisa yen sa ni mema eno so ebo yen so aba so ma ne ye no yen so yetumi aye sene wo kan no ye Aboabotan Road no ho asem no be busumi ne kakrani na me ba ha me ne o ebe transe keka ho nsema fa na mo ayetu ho bebre na mpenizo aka to se sebi otwi bibi free soro na emma eje se bibi kurem na odi aboanzu tu jem na on true ya o dai na teneje se so kwan bia so no aboanu true de na se kwan bia so no se yeda ditimi tu ho na mo nti me ba ha no be kan se yebitu ho na mo ampa na ke ya adwe se be ko MC ho nti satam na omo se no mo se live o se ibi kakra okay nti na ma omo ni ano na edin Krusak for no ne ha nti ma mi hu pani bi ko mu apani bi ne no kasa no ni so okay o be so di nduma tudwa o no de ka okay o ye ne se ni obehu MP na oni MP so akasa na yehu na mo ayi betu okay ampa wonne ne kasa ti ni si ya ne se MP se yenye krata mfemre no mse ne da ofre me na me kan bibi se me ba studio mum mse otrofo se me dance ni o America na me pese me de you know people say ya choro de akono de ba na wa hu se ade no ye ba ya be kan ne se ye kan ya no a me na mo bi esi yetu no yetu na se de be ya we because oba ko nsuo se de be yo be bantem eno ni asem no nti you know Katantina we brown kuta sana ha oh okay nti ti ye betumi agya hwe metimi de ama se no ntina me de ba ana mi producer no be jam me ya hwem nti nana da be na mo twa kratan koma MP if say busumi last month ana ye chroye de koye a che se MC mu na ya memo bia copy nti na man twa koma MP ni nko a Debi mo de copy so koma MC ana hwan bi na ye de ko say Kovolidu anso say you know hwe you know so a e wo so as so my memo mo copy ti sa kwanya ba mo foka mo kwa ha sa ene lol fence boy de din sanu man na hin foka oh say wo do my dear tre bia e say wo so bo hugum so bo hugum nti we ni aseme man let any chiro ndi aseme man na chiro ba e hu aseme man no chiro e okay ana chese o de ba man ye mpenifo ensu asensan ya o distribute e nti okay na imprempren ukrum ni se de tini o nti minim se obetumi ahwe glass ni mu a imprempren se na aboabote ana se obehwe wachi wonu no ahwa imprempren se na kronu maye anti mutual letter mututwa pictures na aka ho paper chwane oh wow my nice pa se ye pesi ohunu se ebi ana obefa kronu mu ache nti ebi onum ni esese ekoso because o se nsuo shaase se to no oh wow on se ne esiaye edidi titiru nkrofo adan ase ampa nkrofo adan ase o ma draft letter ne kama pa letter ne kama pa oh I see nti mama nhwese metumi akenkan kakra matifo a we ye Achim Kotoku Traditional Council, the office of the Krontinhini Achim Aboabo, Post Office Box 13 Achim Odan, the Member of Parliament Achim Odan Constituency Achim Odan, dear say, a petition on abandoned road project at Achim Aboabo. We hereby petition your high office for urgent response to our grievances regarding the total neglect and abandon of road project at Old Town Achim Aboabo. We record that somewhere in 2020, a contract was awarded for the construction of about 600 meters stretch
of road in Old Town, Achim Abuabo, which was to be funded by the Middle Belt Development Authority. Subsequently, short curtain ceremony was held and contractor moved to the site last year and worked briefly. The contractor is conspicuously missing in action, and this has led to further deterioration of the road, creating inconveniences to the good people of Achim Abuabo. In view of this, we are making the following urgent demands. 1. The Middle Belt Authority should quickly compel the contractor to either return to site or repackage and reward it to a competent contractor. We further demand that the space of the project should be clearly defined. In addition, we request the Honorable Member of Parliament and the Municipal Chief Executive to show interest in the project. 4. We also request your outfit to consider other road network in the town other than the 600-meter stretch. Blah, 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 blah. Enclosed is the pictures which give further information. Your cooperation is very much anticipated. Nana Adomako Ankuma II, Quentin Hine Achim Abuabo, and Nana Osu Apeu Entry, Adontin Hine Achim Abuabo. Okay, in Tinipa Makuma Konai, Assemblyman Honorable Emmanuel Pekubi is assigned, and I need to committee chairman. Ademu Issa on also assign. Oh, wow. My draft letter come up, but as many a woman say, Nana must say, one more year, dear, one more be frasi we are, Musa Pemo, Mokain, Muna Mudi to Musa. And I be must say, contractor no, either some middle bed for man at Basite, and as on the Palma contractor competent, other those young bone. Oh, so say, Ubu management, ebi adwuma onye na adwen say obeye. So ho. Say ebi wa ha na say the kwose contractor no. So ho. Nti say contractor no onye ready there. Na say omo pe contractor visa wa ready there. Say biti say o hwe contractor obisisi salvation schools hi. Say ultim say na oye nipa bi a na ni wo adwuma no ho. Okay. Because ni eni di nkomo na je say wo kire say de osu kire kra je say yemfa ni sika kra ma no yedue mu bi kra so na ogu adwuma no so de no adi sika ye timpe contractor bi sa ye bi sa mu ni say we tin no bien kan sa o na Abuzegi, thank you. Okay. Tinana nessa ma disredia mako and na ma drafting kama letter no mine kama pa. And I must say contract na kasa said ye no. Kwa me chese de tie poteno so mo ka wom. And they say munnim said de tie. Cause I say because ye free abesi anfie e bi zi edikosi station. Okay. So uko we ho a woni we kan. Uko woni we ho a woni we kan. All right. Intika nya se wo bi aye ade ne de hase ne ya kosi amamo na mo hu sa ne ye kwana besi na let mu de ko June 10th 2022 patcho so far matin bibi patcho ye nti ho hwe okay nti mugusu hwe hwe se enya no bi beba okay ye se bi pem ne be se tu anamo wow na nyame show pa cause e kwan no fight wo ho pa o fight on down no me do ba radio so obekan kofu bebe phrase say nim say na etu ana mo sound na mega the pimpin za bobo town de enye wo a ka wo moti nyame shop antina na what coming sem ni na mame cause say letter one presenting pinufo so aye expect so munye no mo na mo de letter sa akoma monti ye nhwe say nyame be ya dum na nya no bi aba na ye hu de ye de be fanti bibi won mo be ka twa na ye de nkomo twetwe na si yo me da wase enie me ka twa ni say empany ti say MC MP ti omo titru ene ni pass say ye hwe omanim say omo betimi ababebo ayen ma sa adwuma die etimi akoso okay nti adesrede am de fafidie so na akosa ampanifo say yesro omo a omo de am say nokure ni nkwala etuto gates mu emrewa na ukokura nkra wohwe adan na ben gates na je say senior ensuo no si a edidi kwase no ya hwe ni ya
obi die bebu ebu si apa akofa oha de abrɛ obeka so eduru si apa na nan ma wabo no na ye bebu ye din se na ye tuo ne ahwɛ ye tuo ne ya hwɛ a se ne me no ka se obi wa kra onim se bi a ye tu anamon bi sa ɛwɔ ho ti adesrede ne ye de fa afidie so asrɛ MC ne MP se omomode a ne mpanifo a visa omo kan bia eyi ebemu no omomode a na omomo aye na saa adwuma kakra ya bɛda boabo no yɛntumi nyimfiri hɔ no yɛntumi nyimfiri hɔ no yɛ dase paa yɛ ne nana adomako ankoma ya ɔtɔso mienu achem aboabo krontin na abusua yɛ ne no edi nkomo mpempen fa wɔ mo kwan aban sɛ ɔyɛ de ama wɔ mo 600 meters kwan ne tenten yɛ 600 meters yɛkɔ ne aba yɛwiawia wɔ ho nkyɛn ho nsɛm ɛna mo so ɛbɔ aban ne sɛ wɔ mo mbra mɛyɛ kwan ne fa ma wɔ mo na wɔ mo abesum fidie mfuturo kuma manfo ɔmanfo no ɛbre achem aboabofo mo nsɛmpa Atanta chimement adeshe be ma 20 gram abemu ehofe jene nya bada shemi ko tuntum fefe ase wo ma ya tai misisi fia metoketua abemu ebosi abemu ebosi jene botetre sheni wuri ase chefo ameja manya zoye uwaze pa wa oni adwempa obedweme ho adwembo neno obetongu obesekra obetongu kwa hodin tameti na yenchichiro man konkro Ghana aboabo formati masum na nagronti hu boyduma na nyame nka ho nyame shewodi nyame shewodi na 600 stretch meter kwan no aba mewie fama mo achima boabo mo ajimazu ona abudo abaha ona abu bedu aba ona abu aba aba enyumuni radio ni station ni presenter ni yejina so achiase mutie achimodament akroso esubu amansuda ha mobie mutie ba tabi zongo boys michiamo ba tabi new town boys aba michiamo kwasitozo michiawo akoto mola se bola ununo ambassador yimiti akoto mola se bola mantu bola ya mondana mada baby ame na mo maese motia baby abeko bi ame se wachi akoto mola se bola sama go to nyade amobada ewo kroyu mo dana mi kam make musa muntu ya minyaida 1 time 2 ehu ekumunipa emo manfo yade egu manfo nyuma koto molia se bola enti ehui bola be ni traffic light nyaduma bola so se be yeni ha ha eyasine ekaduma da radio kan hu bi eyasine ayakaduma eda radio kan hu bi aduma ben fita aduma
ade pam for obi otwika otu mi fa ho to day radio presenter ete ya na mabie ma no ikasa na madisika eden na da sinse mi ko ja baby ya na me nanti na me sorry na me koto na me pim na me dehe na me do na me bra sikanta aba asemini radio juma emode DJ da nothing utribo obonyo mana yede o mexi come maybe I say gari so kiss no good night be papa be atefa for mo she hodie wikidi Mr. Bri wikidi o Pamela oba nani aden enyo nan kan kwada bebra wo ma fatefa come I say come on jinsem come bra come atiahwe wikidi Pamela wikidi o Pamela wikidi motitin kwada ma ne yefe discipline atefa unto me try obowa school ben odan ha unto me try atefa Brad Charles security papa bi on Mr. Sign omo gbaduma uko na omo bobanya masa never try achomoda mo share ho moda na so apano de munya na munyo atefa munya na munye MPY munya na munye ye dase munya na munye usika munya na munye get fan fasi come my MP nya minsha nemum wokon wo de dia ye nationality na nye dano what you say 0201944485 0201944485 0554 0554 0554 more fire. Hey, yeah, for Daniel Agojan, aka Kofo Foricum, Miss Kusan, Agobu dear, Abba, Nehove, no answer at least. Achumuda, Amentia, Akoso, Asuwa, Aducrom, Adicrom, Foricum. I didn't change Muna Muti, Mobie Moody, Kuha, Fadrian Chebra, making kind, rap about coupe, may rap and direct me can ref, or beyond to me, kind, me, beyond to me. Ade, Miana made me home. Ade, Miana meto. He can use so no great, and I may walk with the Moliasi, all I knew, a brown mouth for, and I may walk one hour. Ha, 0201944485. Good morning. Good morning. If I told you, maybe I can suffer. Okatechi is when you first be Abuabua. Okatechi a free fab, then I can obey. If I told Nana Obuana so. Nana ko. I think I will mention the Kakramai. Oh, I send an episode and I make me notice to Tonomo. As Abuabano. He only say, contract will be a demo beer, it will be a. Oh, this customer, financial background, he is good. Enti emo ase sanyo mani na yom omo na mi biso so ntomo check ansa no mama contract na. You because me when say. Ghana na sala baba contract no. Open Minister of Roads and Highways. Ata Mr. Honorable Asai Amawata. Open the copy. Action Swedu ya open parliament. Parliamentary Select Committee on Roads and Highways. 1 year defense committee chairman. Now, what's the contract now? Then also the data bet is the Middle bet authority. Woman, a year quine. No, I'm not a quine one. Minister, no, okay, allocation of budget, no, other question. Say, no, impeniphona, Diosi, Anamu, Ewo, a Pemuno, Metre MP, on the disaster never back or dino. Tina so chairman ka copy no de man PNMC ni Kofodia for no san fa bi nko highways ministry on mo. Honorable Kennedy Osenya ko. Anko de sanke edi mo ha achim so do ya. Na ga yi. Na minister no event MP me MP nya India. Se na da odan ya enko na dia. Na o pa je sana so mu mi no mo nya wo hwe ana sesen. Kese
nya yi no MC NMP sika no go fie. E na mo so na beko ti o mo sa beka. Budget allocation for the be no be to contract and ka. E je be so mo sa nya le ten go. Okay. So mo fa una channel. So MC wo Roma wo ni e ko so wo Roma. Ye to go for that na wo ni. Ade no do anamount. Ntemu kwa sa ti so mo twen se yen san twe letter mle no so ya eni ye ni na na tat se de okay. Ti dem biem ni letter ti za ya san ko twe official letter. Oh. Yati. Me da se bro. Okay. Time. Hello, good morning. Good morning. Fache mo jan so ache. Oye be ma ye jan so che. Odi ndi se o kasa free. Anwa ni wonti. Anwa. Ni kuzi bodu. Na ko me do so assembly ma be ba say why? Atama kan be kan na ma ai na ye de mo wotu ye data. Ye ntwa wunyai. Se mo no mo na kwa na nyanti ne ba ya. Ni ba ya say. Ufri ayi ba. Amna gungun ba enya ne se wa ni mu di adanse ye ba o da. Dako ma yesu asame ma no so anchire de wa ye ni e ya din baba. Hu ni so na se o konkra ma na. Nya se wa ano e bonyu mami. Na me hu no wa na jala bi asa wa ti o konkra ma na. Ana ba be ka o di na o se jala bi obi a hye. Oh jai anti ami hu kan papa sisi. Hey. Hello, good morning. Good morning. Me pa chodi ni baby akasa free. We pa sile ni atima kotia. Oh, akwatia da no me di honorable okoyo. Me ne kasa wa no wa man to nka. Na me expect okọ. Oh, me trepa. Sa. Ene mre fika fra adwen na ye yeshi. Me na me ka se atem o so ne ti area ne health insurance no kan ho asem. Me na ti no ba ko so. Atuma pramali no kan se clinic no ba ko ma won den mi amidi me ni akọ ma ko bu sa clinic no se atuma no kan nya me kure we de yesrem oh ma ko clinic o enti se me share ne bo se ensam wa kan nan ma notice me factory ma ko property se ne kure bi wo ma factory minia ma me fa umbra den chembo disitasem we ma kan ma bre disita emre ye kwanye ke ensuo to na nse to atwachi enkrofo pia won hye wo warranty boot le pie takrasi this is me na ko ya o takrasi o wentuo na me se mo damo bebrebe no mo de ye den papa ye kwa nya na this ni ye hu de oye ye wo this fu na mo ko pimpuntu ba ye kwa ko bebi a ye atim kede this is na me bona paso obi a betuche o ka se mo obi nda ye wo kan ye ne kure wa ye kede kwan wa ye enkure bimbe kede nya kede mante o ye tuma den temu ye udi fa suom pa na ye so wo ko eyi sa pinaman ni sa awrade wo twa kwano mo twa na ko ta ni gusu se yo ko ka obi se wo tan DC no na o tan na de den ye de DC ma mi ntumi nye ye na set bi kwa fa judi na dachi uniwa la ka se bi kwa time na ye kwa we ye we emputu du bi anko so 6 years o di akacheke na o man sisi ka ko bi kana ya betu egu sa kete mini amedasi Mesumedasi. Good morning. Good morning. Mrs. OKFM. More to say. Yahu yo na so me tun catch papa. Oh, me share on more. Oh wow. Na me pacho achim kusi kwan no akosi sei. Achim kusi kwan no edame pono so. Edama pono so. Ena matese se contractor ba site. Sa stretch no ye omo ye adwuma wono mo. Ba me mfa mani nkohwe ntimi pese meka wasem. Meko. De hu dwuma ma ye wache. Mate. Abro no do so dodo. Abo no. Abro. Amu ma bro. Na mbodi ya bro kochi. Da ben. Da mu kro mu ko ta da na. Baby you. Hey. Me adwa me ho no me yakwala me ni enso me mfa mani ko suei enhu ko ta obi ko mu da. Achim kusi. E dia mbone na yeye. Achim kusi. Na sa muzo kra mu kan asase e tu dam 2 more than 100 years. Oh, arehu.
awe ho akua Ghana se bejuo se be ye aginyame nipa chow eneye abonkele my abonkele radio presenter international presenter one Brad Nelson birthday oh bra ene di apio nya be short o odako Nakupo is oh Johnson hello good morning o ti nyina so hey de ohun bi da na o ka hye ne ko hello good morning good morning me pa chodi ni be akasa free I from Abrefi me ka se fi aboabo haya Abrefi aboabo pa chode na so wo ka no pe na me se busa se contract no wana award contract ne ma contractor no MC Ujidi a contract say MC ni MP then MP honorable Kwetu woma breast no mo award contract no ma contractor bia ante me ba no makat me ba o makati sword but the abeti ni nchemo ya nya free mpenifo awdo bi nche no then MP any MC na award contract no na na mo frɛ for my MP no o sa current abai dey on o say o take in charge no you know award contract na enti minim say for my we na o say mo frɛ na mo ne kasa na mo hu no kra bia wo because then I'm contract no more than my contract and I say ABC Basa. I was for my way no MP no on my contract and my contractor. And I was some friend more question one. Say Ubenya no. Oh, okay. Say Ubenya no. And then it's a would blame me current MP. What you say? Oh, yeah, Obian Pumblemu, so Bian Blemobia. Okay. So one dear, Obia ebe Blemuni MC. MC ni ebe to me Blemun for now. Because one, Yanu na to Pomia. Crank to crank when it ya. Today, I say a sound letter, official letter. Okay, I don't know yet the obedience to their content. I say, let on the obedience to their pim. Amaquan contracted me as Samba site Abayjuma. Tend say, but MC na body able, Nidini able. Say, Quan on one on Shenye. Cause your cat is no dimby. But so, Miss no assembly and person is Sambisa. Let's see, one for me say, I say, current MP ni peso share contractors, but I ABC Basa, and we try women say. But only the maintain she. Okay. Oh, your contractor now. Oh, my son, I'm a contractor by my sister. Oh, okay. Okay. Miss Medasi. Hello, good morning. Good morning. Good morning. A crowd in by your free. Kebra, what's up, baby? Okay, yet you. Hello, Brackon. Yes, I meet you. Your township, the road, no. Mr. 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 Contract, never basic. You could put in now at that government hospital. One of them, I must then quit you. I don't know, yeah, contingency or that government for maternity work. The fear, our policy, yes, it's a good in the same thing, a call. A year at Timodan, Clinical Medical. See, class back war. You flew up, and I said, yeah, it's a town. As we see, can you school this war? Okay. You flew on the electric call. A year, your work room. Okay. It's one of the few days, get them to school time. Auntie, your work room, the no more sin for Fabiano. Oh, and as a Mudian baby, Kosu. Oh, hello, good morning. Hello, good morning. Me patrolling by your free. Why do you know about bedman Achimodan? Bedman Achimodan Anomanipa and Pumba Cordier. Oh, Peter, but you're hanging. I'm fine. I asked him, Mother. I invite you on a family member for your friend, Honorable Oliver. Ah, Mahunu. Say someone up on a corner. Okay, Mahunu, Oliver. No, person also there. Oh. Honestly, yeah, my pound. But how do you invite about why? With you. Yeah. The person is yeah, mammy, MC said. A year, Martin Station, a few of Anna, Adana, the swimming pool there, the other. And only a very honest again,
afọ na run about one kata anu ye jana ye sa na said and after the emphasis so udu achimoda otawa abuna akwa ya ye kwa ni nyansa kwa almost 5 years ye contract bi aba no woko ye hu adekwa ekoso wo nke invite won so na bo ye phone won liver now so won so make check my ye so ya hope the because the trouble piano ye say ya do bu fam adin piano tabata invite no so o make check why okay Matimedasi on kan so hello good morning good morning me patrodi ni bebia kasa free coach Achasi yeti o. Really I'm saying na me mo abaso. Ko nsi awon ya pa. Amen. Ani fa ya ba ko ma na ma no. Ta jo to bi chi so ataka on about. Chana papa. O temu ga ni papa. Sa o se fa ni say stadua. What the first stadua. O to police is our ataka on about wa. Okay. 24/7. Wow. Wow. Kuti after make it is a travel problem no. Then I can that. Because you can. Na ya kono so. Ya close up bridge bi do travel uko o sase kwan so na. Main road na na. Main road na bridge no say dey say you no. Bua ya ka bro almost down 5 years bua kan ko ana ka ma. It's half of the country na half of the country. Ya kasa so make ka ya ka odia enfi eye to say how to be with the 24 na ya na mo ba ya twa ba mo no so aya na agbo ni be ye de unke wa won tia so say adini si ansa na and the 24 okay ni ka ba ho adini e se ke ka ni ka make a big ni mu na ka ni mu ntumtu ensio ni ansa na and the 24 ba ha de mo no say adini say ya ka ansa na tie obi anka mi da meka le so ye nim de e do chinesi awo be je so na ko fa so se mi le mi da ko fa so ye nim se na no ko papa se obi na ko fa so na e da happy a ye nim o se fiti achase ko strase di okay okay mpenifuati ya ka ni o e mo no sabi your telephone talk about mo so mo ni ho a ya fa ho adwen pa ye fi ni pa so bi ni ba o so oba ba twe ho wa bua ye ayo nya papa bo mo ni ba asa ajejo ko ko sha to ba ya ma ye yati ya ke mo wo so bi ba je bo ni ba oba ba ya so update na ma ni sabi ya so ya na mo adane de oso na nkwa mo mbua no na onya adwuma ni wie na onya adwuma ni wie mo di ni pa afro betwuntwa na nam na abaya e ka onye ni fitika sa bridge was am no about 5 years say 5 years class no mai no na bo che mama for mai o ba sa how many years ni e ti be di ni ngu sa wo ye adu ba ka sa no do mo ba ye onye okay mate ya dasi I can let kan wasen onye okay ya nta ni go say odi baba wa ba ya na mai ni ha na de esuatwa ya dasi police station so ensi wo and not 5 years ni you see that for 5 years ni police for should be omo to sabi atati commander kwano o ti atati ko do mu wo ti another town atawa se wona sabi commander no to atati ko keke wo ya na ba fa ma no ate good morning. Good morning. Me patrodi ni bebia kasa free. Okay, the chain has never been. Asaba. The American say, Braco no kasa no. What you say? Yes, school dying. Yeah, you see. One only from Abuna, one year executive member, yeah, MPP, ni pa no. And then the old year, no my amount. And one, I then know on the way up. We present for Groma. And I won't go close on here. It's some yes, school dying. And one time, yeah, we. Abu as a sunny yawi. One little from the other now, Yamau. And I'm someone saying, you know, how much they say? I had a higher stronghold. At the end, said, upon Chibra, because the MPP at Adation, almost all money, you know, and only ready to Babu. Yes, about money. Now, Bana, that's 2024, almost 2 up against the MPP. No, Mamma, ever. Then point to Babu.
if I young as I bet them, young Ate, yadasi. Last caller. Good morning, Udin Baby Akasa free. K Brako, also Asaba. Na asoma make an enye politics na na me. Enso offer from country na ni become a committee member but na Chawadwen and reply comment bia. It's not the chef you know. You see get the bank kwanta na kwanta audience na your group. You feel in kwanta na ba e die. Na abobo e last project ya na da you did na eba. But the question down so next that day is school down. And abobo na dey answer here a final. Okay. The last. Yate. Abobo ni be wi na former MP. Ana ona bo ko se akwa na MC no na dey check ni na dey check bi. But you know say ni na safi na the because of my theory. I'm say but abobo dem na atach no bi ka say ye wodi former MP no responsible on ko fenwa. Kufuado mama ye bi no so wan wi I want to cover mama so already on that 20. Yate. Current MP na ba no. Aha, tell me say contract na go pa na abobo dem kwa na Nasa muntu wana mwana no akam no momna me yemfo na ni na ngba no. Let ya eye nana de baye no. Meni asami man e de command na kunti o fio. Ni ri committee yo ba. So to a e ko fo frɛ isu be town no. Ni na e ha e tin na say. Na te bra ko nti ya bre na so nti no. Bone to fa mame. Aha. All right. But in that party say ye create ban be de. Ebi tumpong. Mate. Yada asem de afrefo na si we say me bompa serwade adom ene na humo brone na ho odententen ye broso nkwa tenten Emma Ko Shotingu our deputy programs manager Emma Ahenkan 93.3 FM my Abonkele international presenter. Don't stop being you dear. Don't stop being you dear. Cheers to greatness, Bra Nelson. D. Ebusia, and Bra Nelson, the only brother on radio. Bra Nelson, and birthday, and I would happy birthday to you, boss. Sansu, and I just say, message not about no Santo say, stingy boss, Mr. Bright. Udi I can't go your boss when you stingy. Bra Nelson, I'll say party bo on woman and Anasma Obisa. Adra Roberta Mrs. OKFM di Kwabenya Hills and a boss special happy birthday to you Bra Nelson. Menso mema happy birthday Bra Nelson enimu tepa nipa bia wiase nipa bia said your tibia so wokuko ni kuko wo abotro ni abotro betumi ni Bra Nelson atena pempem wow pa na woko unya issue bia onini nyasem de obeka no beka kiro ani dabi oyinipa Nyankopon shire ne birthday enu nti on thank hospital adentia busa on sa adentia be hwe ne busa no said be a hospitals kan beto no ate me ko dwumade ne din di asemi di kan Bra Nelson e bo nwuma me birthday boy Kwame Asante aka Sir Charles odimi ko Facebook live any YouTube